기도하고 같이 말씀 선포하겠습니다. хамтдаа залбираад үгнээ суваалцъя. 우리를 사랑하시는 하나님 감사드립니다. Биднийг хайрладаг Бурхан танд талархлаа. 우리를 영원한 심판에서 보내주시고 Биднийг мөнхийн шүүлтээс аварч өгөөд 또 주의 몸된 교회 가운데 함께 교제할 수 있는 이 놀라운 은혜를 베풀어 주셔서 감사드립니다. эзний бие болсон чуулган дотор хамтдаа нөхөрлөх гайхалтай нэгүслийг бэлхааж өгсөн талархаж байна. 주의 이 큰 은혜를 받은 우리 형제자매들 또 주 앞에 함께 이 시간 모였습니다. Эзнээс агуу нэгүслийг хүртсэн аханд ус эзний өмнө хамтдаа цугласан билээ. 주께서 우리 각자에게 필요한 말씀을 깨우쳐 주시고 Эзэн тав хүн тус бүрт хэрэгцээтэй үгээр хангаж өгнө. 또 생활 가운데 그 깨달은 말씀에 따라 살아갈 수 있는 은혜를 베풀어 주십시오. Мөн амьдралдаа ухаарсан үгээрээ дамжуулаад амьдрч чадхаар ухаарлыг өгнө. 무엇보다도 우리에게 허락하신 이 귀한 복음을 또 전할 수 있는 귀한 믿음을 허락해 주십시오. Юунаас илүүгээр бид бүхэнд өгөгдсөн энэ итгэлийг хүртэл тунхаглаад амьдрч чадах итгэл сэтгэлийг өгнө. 또 이 시간 함께하지 못한 형제자매들 일일이 기억해 주시고 Энэ хамтдаа байхгүй ахын дүүсийг нэг бүрчлэн санаж өгөөд 주께서 함께하는 교제를 사모하고 나오기를 힘쓸 수 있도록 도와주시옵소서. хойштоо Бурхан хамтдаа байдаг нөхөрлөө санагалзан хамтдаа оролцож чадхаар туслаарай. 몸이 아픈 자들 혹시나 있다면 믿음으로 그 병도 이길 수 있도록 도와주시옵소서. Биеийн өвчин нэгэн байх юм бол итгэлээр тэр өвчнөө ялан дийлгарч чадхаар туслаарай. 그래서 우리가 더욱더 주 안에 한 마음이 되어서 Бид бүхэн эзэн дотор илүү их нэг сэтгэлтэй болоод 더욱더 모이기를 힘쓰고 илүү их цуглахтаа өөрсдөө дайчлаад 주께 영광 돌릴 수 있도록 도와주십시오. Бурханд алдрыг өргөж чадхаар туслаарай. 이 시작하는 시간, 끝나는 시간까지 온전히 주의 손길을 부탁드립니다. Эхлэлээс ахуулаад төгсөх цаг хүртэл эзэн таны хүчит мотор даатгаж байна. 우리를 언제나 사랑하시는 Бидний хизээд хайрладаг 주 예수 그리스도의 이름으로 기도드립니다. эзэн Есүс Христийн нэрээр залбирлаа. Амен. 누가복음 Лук ном 12장을 보겠습니다. 12 дугаар бүлгээс хамтдаа харъя. 쟤 이렇게 뭐 벌써 자, 누가복음 12장 49절 50절을 같이 읽어보겠습니다. Лук 12-ийн 49-с 50 дугаар ишлэлийг хамтдаа уншъя. Би газар дээр гал хаяхаар ирсэн билээ. Энэ гал хэдийн ассан байхыг би ямар их хүснэ вэ? Харин хүртэх ёстой нэгэн баптизм надад байна. Үүнийг гүйцэтгэл би заавна вэ? 자, 인사드리겠습니다. Мэдээлцгээе. 자, 안녕하셨습니까? Бүгдээрээ сайн сууцгааж ирсэн үү? 네, 아유, 저 중앙교회 덥네요. Төвчүүлгэн шиг байна. 다른 어느 교회보다 확실하고 Хариулж байгаа дуу хоолой 또렷합니다. тий. Бусад чуулганыг бодох юм бол илүү тав тодорхой чанга байна. 지난 시간 동안 이 건축마을하고 중앙교회를 언제 왔다 갔는지 기억이 잘 안 나네요. За өнгөрсөн хугацаанд барилгаа барих гэдэг одоо явсаар байгаад яг хизээ ирээд хизээ явснаа ч гэсэн сайн санахгүй байна. 한 300명 모인다는데 얼핏 보기에 한 150, 60명 되는 것 За 같습니다. 300 хүн цуглж байгаа гэж сонсоо. Одоо яг эндээс харах юм бол нэг 160-аад хүн байх шиг байна. 아직 오고 계신가? За тэгвэл үлдсэн хүмүүс нь одоо ирж яваа юу те? 오늘은 제가 가장 멀리서 온 것 같은데, 그죠? Өнөөдрийн хувьд бол би хамгийн холоос ирсэн хүн болж таарна шүү дээ. 130km 떨어진 곳에서 왔습니다. 135 км-ийн цаанаас ирсэн. 근데 늦지는 않았습니다, 그죠? Тэгээ би одоо өрөөтөөгүй ирсэн байгааз. 뭐 울란바토르는 저희 길이 많이 막혀서 Улаанбаатарт бол зам их төвжирдэг. 또 창사가 이제 얼마 안 남아서 공사가 다 망할 줄 압니다. За тэгээ цагаан сараад өгөж байгаа учраас ар гэрээ ажил төрөлтэй байгаа хаа. 그래도 이 시간 또 이렇게 주 앞에 오신 모든 분들에게 За тийм ч гэсэн эзний өмнө өнөөдөр ирсэн бүхий л хүмүүс 하나님의 더 큰 은혜가 있기를 바랍니다. бүхий л хүмүүст Бурхны нэгүсэл илүү ариун байгаасай гэж хүсэж байна. 저희 박은호 교회를 잠깐 말씀드리면 Багнуур чуулганы талаар түр хэлэх юм бол 말 안 해도 다 아시긴 하죠. за хэлэхгүй байсан ч бүгдээр бол мэдэж байгаа бах тийм биз. 작년 11월 8일 날 그 입당식을 했는데 Өнгөрсөн оны 11 сарын 8-нд нээлттэй хийсэн. 공사가 다 끝나서 한 건 아니고요. За тэгвэл барилгын ажил бүрэн дуусаад нээлттэй хийсэн бол биш ээ. 아직도 이제 공사가 또 이제 남아 있긴 합니다. Хийгдэх ёстой ажил үйлчлэлүүд одоо хүртэл үлдсэн байгаа. 그렇지만 또 이제 이 또 울란
근처에 있는 지역이기 때문에 많은 교회에서 와서 함께 봉사해 주셔서 Гэтэ гайхалтай нь Улаанбаатартай ойрхон газар учраас их олон чуулганаас ирээд үйлчилж өгсөн. 그래서 이제 우리가 모여서 함께 집회할 수 있는 그런 정도로는 이제 공사가 마쳐졌습니다. Үйлчилж өгсөн учраас бидний хувьд тэ хамтдаа цуглах семинараа хийх хэмжээний байрлал маань босоо баригдсан байгаа байна. 앞으로 할 일이 더 많이 있지만 Тэгээ хойшдоо яг хийгдэх ажлууд олон байгаа ч гэсэн 또 공사 이렇게 중앙교회에서도 참여를 많이 해주셨는데 Улаанбаатар төвжүүлгнаас маань бас барилгын үйлчлэлд хэд хэд удаа ирж оролцож 또 өгсөн. 감사를 드립니다. Талархлаа. 그리고 이렇게 보면 이제 이 공간적으로는 여기 한 4분의 1밖에 안 되는 공간이긴 한데 За яг заалныхын хэмжээгээр аваад үзэх юм бол энэ заалны 4/4-ний 1-тэй тэнцвэс тийм л хэмжээтэй. 지금 현재 한 40명 정도 이제 모입니다. За тэгээ одоогийн байдлаар 40 гаруй хүмүүс хамтдаа цуглаж байгаа. 그것이 빨리 또 채워지고 Тэгвэл тэр баригдсан газар маань хурдан 이 дүүргэгдэж 박은우리 지역에 이제 사는 진리를 찾는 사람들이 교회와 연결될 수 있도록 기도해 주시길 바라겠습니다. Багнуур дүүрэгт амьдарч байгаа үннийг хайсан сүнснүүд холбогдож тэр заал дүүргийн төлөө бас залбирч өгөөсэй гэж хүсэж байна. 자, 오늘 이게 누가복음 12장 말씀 49절 50절을 같이 읽어봤는데요. Өнөөдрийн үндсэн үгээр Лук 12-ийн 49-оос 50 дугаар ишлэлийг уншсан. 49절에 이제 예수님이 이 불을 땅에 던지러 왔다 이렇게 말씀했죠. 49-р ишлэл дээр Есүс гал хаяхаар ирсэн гэсэн байна газар дээр. 불이 이제 붙었으면 내가 무엇을 하리요 이렇게 돼 있는데 Тэгээ энэ гал хэдийн ассан байхыг би ямар их хүснэ вэ гэсэн. 몽골어가 조금 더 이렇게 더 번역이 좀 잘 된 것 같은 느낌이 드는데요. Тэгээ Монгол орчуулга бол арай дөхөм сайн орчуулагдсан болов уу гэсэн бодож 다른 번역에 보면은 불이 이미 붙었으면은 얼마나 좋을까 이렇게 이제 번역도 할 수가 있습니다. За өөрөө орчуулган дээрээс гал хэдийн ассан байвал хичнээн сайхан бэ гэдэг утгаар гарч байгаа. 그래서 오늘 이 불에 대해서 잠깐 이제 생각해 보려고 이 구절을 좀 찾아봤습니다. Өнөөдөр галын талаар хамтдаа бодож үзье гэдэг энэ ишлэлийг хайж олсон байгаа. 49절 말씀하시고 또 50절에 49-р ишлэлийг хилэнгээ 50 дугаар ишлэл дээр 이 말씀하시고 이제 이 몽골어 성경에 그러나 이렇게 돼 있죠, 그죠? за Монгол Библиэлд 50 дугаар ишлэл харин гэж эхэлж байгаа. 그죠? Тийм биз? 내가 불을 던지러 와서 이 불이 붙었으면 정말 좋을 것 같은데 그러나 나는 받을 세례가 있다 이렇게 말씀하신 거죠. Би газар дээр гал хаяхаар ирсэн хэдийн ассан байхыг ямар хүснэ вэ гингүүтээ харин надад хүртэх ёстой баптизм байна гэсэн байна. 여기 세례는 이제 십자가 세례를 얘기한다고 할 수가 있겠죠. Энэ дээр хэлж байгаа баптизм гэдэг нь загалмайг хэлж байна гэж хэлж байна. 이 십자가에서 이루신 일을 통해서 하나님께서 이 복음의 불이 전 세계에 퍼지기를 이제 원하셨다라고 할 수가 있습니다. Загалмай дээр хийсэн ажлаар нь дамжуулаад сайн мэдээний энэ гал дэлхийд даяар тараагдаасай гэж хүссэн ба. 이게 붙었으면 얼마나 좋겠냐 이렇게 말씀하신 거잖아요. За тэгээ энэ гал хэдийн ассан бол ямар сайхан бэ гэдэг утгаар хэлж байгаа. 그러니까 아직 이제 이 상태에서는 아직 붙지는 않았다 이 말씀인 거죠. Энэ нөхцөл байдлын ишлэл дээр бол хараахан асаагүй байна гэсэн үг шүү дээ, тийм биз? 근데 십자가 사건 이후에 이제 복음이 예루살렘에서 시작해서 유대와 사마리아를 거쳐서 땅 끝까지 이제 퍼졌습니다. 그죠? За загалмайн үйл явдлаар дамжуулаад сайн мэдээ маань Иерусалимаас ахуулаад Юда, Самари дэлхийн хязгаар хүртэл тараагдаж тарсан байна. 2000년 동안 그게 이어지고 있죠. 2000 жилтэй одоо үргэлжилж байгаа ахна. 그리고 여기 이제 몽골을 포함해서 시베리아 지역이 소위 이제 동토의 땅이다 이렇게 얘기하는데 За тэгээд монголоор үргэлжлүүлээ Сибирийн газар нутгийг 얼어붙은 땅이다 이렇게 за 얘기하는데 хөлдөө газар гэж нэрлэдэг. 많이 녹았죠, 그죠? За их гисцэн тийм биз? 여기도 이제 불이 뜨겁게 이게 붙고 있다라고 할 수가 있을 Тэгвэл одоо 겁니다. энд галаа аль хэдийн асчихсан халдсан байна гэж хэлж болно. 전 세계적으로 보면 이제 주님 오실 때가 가까워서 Дэлхийд даяар харж үзэх юм бол эзэн ирэх нь үнэхээр ойрцсон. 복음을 가지고 있었던 나라들이 Сайн мэдээг одоо агуулж байсан, тарааж байсан улсууд 점점 이제 눈에 보이는 게 교회당들이 이제 줄어드는 그런 모습을 볼 수가 있습니다. баг багаар нүдэнд үзэгдэх чуулганууд маань багасж байгаа гэж хэлж болох нь. 그 식어가는 모습이라고 할 수가 있겠죠. За багасж байна гэдэг маань хурж байна гэсэн үг шүү дээ, тийм 근데 биз? 식고 끝나는 게 아니라 또 다른 지역에 불이 이제 옮겨 붙어서 타는 지역들이 있는 겁니다. 그죠? За тэгвэл хөрөөдөл дуусаад алга болоод байгаа ш тэндээс нүмгээд өөр газарт очоод асаж байгаа тийм галууд газрууд байгаа ахна. 몽골 땅이 그렇게 되기를 바라고 원하시죠, 그죠? Монголын газар нутгийг илүү сайн асаасай гэж хүсэж байгаа өстэй тий. 그러기 위해서는 우리 각자가 이 뜨거운 불을 주님께 받아서 스스로를 태워야 될 겁니다. 그죠? Үнэхээр тэгэж хүсэж байгаа бол эзнээс авсан тэр хайр халуун галаа өөртөө аваад өөрөө төрүүлээд асаж шатах хэрэгтэй. 이 복음을 전하기 위한 뜨거움으로 말하자면 주님을 따라갈 자가 없는 거죠. За тэгвэл сайн мэдээний төлөө шатнаа гэх юм бол эзнийг дагаад явах нэгэн байхгүй.
이 세상도 이제 주님이 만들었고 우주 전체를 주님이 만드셨죠. Энэ дэлхийг эзэн бүтээсэн, огторгойг ч гэсэн эзэн бүтээсэн байна. 우리가 사는 이제 자연계에서 가장 경험할 수 있는 가장 뜨거움이 뭐가 있을까요? За тэгвэл бидний амьдарч байгаа энэ дэлхий дээр мэдэрч болох хамгийн халуун зүйл нь юу вэ? 물리적으로 생각할 때 За физикийн талаас бодоод үзэхэд тийм биз? 아마 태양이 가장 뜨거울 거예요. 우리가 경험하는 것 중엔 그죠? За бидний мэдэрдэг хамгийн их одоо авдаг халуун гэх юм бол нарны халуун байгаа ах нэ. Тийм биз? 여기서 우리 지구에서 1억 5천만 킬로가 떨어져 있죠. За нар маань дэлхийгээс 150 сая километрийн зайд оршдог. 이건 다 기본이죠, 그죠? За энэ мэдлэг бол бүгдээрээ үндсэн мэдлэг болгоо мэдэж байгаа тийм биз? 세미나만 잘 들었어도 다 기본적으로 알고 있는데 За семинараа л сайн сонсож байгаа юм бол энэ мэдлэгийг бол зүгээр үндсэн шууд мэдлэг болгоод мэдчихдэг. 약 1억 5천만 킬로 떨어져 있는 곳에서 우리 이 지구에 생명체가 활동할 수 있도록 빛과 열을 보내주고 있죠. 150 сая километрийн цаана оршин байгаа хэрнээ дэлхий дээр одоо амьдрал өрнөж чадхаар халуун элчээ илгээж байгаа ах. 그 태양의 이제 중심 온도가 한 1,500만 도 된다고 합니다. За нарны яг төвийн халуун нь болохоор 15 сая 아롱타운사이 그라도스 정도. градус байна. 상상도 안 되는 너무나 뜨거운 온도죠, 그죠? За төсөөлхийн аргагүй асар халуун байгаа сте. 우리가 지구의 중심 온도가 뭐 7,000도에서 5,000도 그 사이라고 이제 알고 있잖아요, 그죠? За 지구의 중심 온도도 дэлхийн дотоод цөмийн халуун жигсэн суурийн халуун 7000 градусаас илүү давдгаа гэж бид нэр мэдэж байгаа шүү дээ. 그죠? Тийм биз? 물리적인 얘기만 해서 너무 많이 벙벙할까 싶은데 За физикийн холбогдлолтой зүйл яриад байгаа учраас та юу яриад байгаа юм болоо гэж гайхаж иж бас магадаггүй. 인간이 만들 수 있는 가장 뜨거운 온도는 한 1억도 된다고 합니다. За хүний хийж чадах хамгийн халуун градус нь 100 сая градус байна. 더 뜨겁네, 그죠? Илүү халуун байгаа сте тий. 핵폭탄이 터질 때 그 순간적으로 중심 온도가 1억도까지 순간적으로 올라간대요. За тэгээ цөмийн зэвсэг тесрэх үед яг тесрэлтийн үеийн тэр градус нь 100 тэр болон 100 сая градус хүрдэг байна. 요즘은 사람들이 또 이제 전기를 많이 쓰니까 전기를 만들 수 있는 좋은 재료로 인공 태양도 이렇게 만들려고 하는데 За орчин үед хүмүүс маань тог цэглэгаан их хэрэгэлдэг болсон учраас тэгээ хиймэл нарыг бүтээе хийе гэж байгаа байна. 그것도 한 1억도까지 온도가 올라간대요. Тэрний градус нь ч гэсэн 100 сая градус хүртэл халнаа гэж байгаа байна. 근데 얘기 들으면 1억도를 잴 수 있는 온도계가 있나 이런 생각 들지 않아요? За ингээд сонсохлоор тэр 100 сая Цельс градусыг нь хэмждэг хэмжүүс байдгийн болов гэж бодохоор байгаа сте. 근데 그런 그 과학적인 물리적인 방법이 있죠. 재는 방법들이. Гэтэ тэрийг хэмждэг те физикийн ямар нэгэн арга хэмжигдэхгүй байж л таараа тийм биз? 그래서 이제 이 우주에서 이제 가장 뜨거운 걸 만드신 분이 하나님이라 할 수가 있는 거죠. Тэгвэл энэ огторгуй сансарт хамгийн халууныг бий болгосон нэгэн маань Библийн бурхан эзэн гэж хэлж байна. 사람이 이제 실험실에서 만드는 그 온도도 뭐 1억도까지 만드는데 За хүн тэр лабораторид ороод те бүтээж байгаа градус нь 100 сая градус гэдэг шүү дээ. 예수님이 이제 요한복음 14장에 보면 За тэгвэл Есүс Иохан 14 дээрээс харах юм бол 예수님을 믿는 사람들은 Есүст итгэдэг хүмүүс 예수님이 하는 일을 할 것이요 Есүсийн хийж буй ажлыг 내가 하는 일 할 것이요 이보다 큰 일도 하리라 이런 말씀이 있어요. үүнээс ч агууг хийж үзэх болно гэж гарч байгаа хань. 그러니까 태양이 1,500만 도인데 1억도를 만들 수 있는 사람이라면 За тэгвэл нар маань 150 сая градус халдаг бол те. 제가 그걸 생각해 볼 때 이제 그 말씀이 생각나더라고요. За хүний бүтээж байгаа 100 сая Цельсийн халууныг бодох юм бол энэ үг санаанд орж байгаа хань. 주님이 2000년 전에 이제 이 땅에 복음을 완성하시고 가셨죠. Эзэн маань 2000 жилийн өмнө энэ газар дэлхий дээр ирээд сайн мэдээгээ гүйцэлдүүлчихэд хийчээд явцсан. 그리고 제자들에게 이제 더 예수님이 하신 일보다 큰 일도 한다 이렇게 말씀하셨잖아요. Тэгээ шавнартаа те Есүсийн хийсэн ажлаас агууг та нар хийх болно гэж хэлсэн. 그래서 예루살렘에서 이제 시작된 복음이 За тэгээ Иерусалимаас эхэлсэн сайн мэдээ маань 또 구원받은 사람들을 통해서 аврагдсан хүмүүсээр дамжин 더 뜨겁게 전 세계로 이제 퍼지기를 원하신다라고 할 수가 있을 илүү 겁니다. халж шатаад дэлхий даяар тараасаа гэж хүсэж байгаа хань. 그래서 그걸 이제 같이 좀 생각을 해보려고 합니다. Үүний талаар хамтдаа сурж үзэх гэж байна. 주님이 이제 이 복음을 완성하기 위해서 Эзэн маань сайн мэдээг гүйцэлдүүлэхийн тулд 그 창세 전부터 예비했다 이렇게 돼 있죠. эхлэлээс ахуулаад төлөвлөсөн бэлдсэн гэж байгаа 그렇죠. хань. Тийм биз? 창세 전부터 이제 예비를 하시고 За эхлэлээс өмнө бэлдэж 그리고 이제 이 지구를 창조하시고 тэгээ энэ дэлхийг бүтээж 아담의 범죄 이후로 또 이제 인간을 구원하는 역사를 또 시작합니다. за Адам гимнүгэл хийсний дараах түүхэн ч гэсэн хүн төрлөختнийг аврах ажлаа хийсэн байна. 창세기 3장에서는 여자의 후손이 와서 이 뱀의 머리를 깨뜨릴 거라 이렇게 말씀하셨죠. Эхлэл 3 дугаар бүлэг дээрээс харах юм бол эмэгтэй үрн ирж могоон толгойг бяцална гэж гарч байгаа. 그리고 시간이 지나서 Тэгээ цаг хугацаа өнгөрөөд 대심판이 있었고 홍수로 인한 대심판이 있었고
За гимнүгдээс болоод үерийн шүүлт байсан. 또 노아의 자손들이 번성한 이후에도 За Нувагийн үр удам өсөж өнөр өтгөн болсны дараа 또 인간이 범죄함으로 인해서 хүн дөрлөгтөн маань бас л гим хийснээсээ үүдэн 인간들이 이제 전 세계로 흩어지게 되죠. ಈ хүмүүс маань одоо цугларж хагаад тарж бутарж амьдарч эхэлсэн. 그리고 하나님을 찾는 사람이 하나도 없는 그 가운데 Бурхныг хайдаг хүн нэгч байхгүй тэр цаг мөчид 이 하나님께서 이제 아브라함을 부르셔서 또 이제 복음의 역사를 이어가십니다. Бурхан маань Авраамыг дуудаад сайн мэдээнийхээ ажлыг түүхийг өрнүүлээд аваа явдаг. 그 아브라함을 통해서 이제 이스라엘 민족이 형성이 되고 Авраамаар дамжуулаад Израиль үндэстэн бий болдог. 이스라엘을 통해서 이제 예수 그리스도를 보내줄 것을 수많은 선지자들을 통해서 미리 알려주시죠. Израилаар дамжуулаад Есүс Христийг илгээх юмаа гэдгээ асар олон иш үзүүлэгчдэр дамжуулаад урьдчилан айлцсан. 이 모든 것을 창세전에 계획하시고 그걸 역사 속에서 이제 그대로 이뤄가시는 거죠. Эдгээр бүх зүйлээ одоо бүтээлийн эхэнд төлөвлөчхөд бүтээлээ хийчгээд түүхэндээ биелүүлээ явсан байна. 에베소서 1장을 보겠습니다. Эфес 1-р бүлгээс хамтдаа харъя. 1장 3절부터 보겠습니다. Эфес 1-ийн 3 дугаар ишлэлээс ахуулаад 1장 3절부터 7절까지를 같이 읽어보겠습니다. 3-аас 7 дугаар ишлэл хүртэл хамтдаа уншъя. Бидний эзэн Есүс Христийн эцэг бурхан магтагдах болтугай. Тэрээр Христ дотор Тэнгэрлэг оршихуйдах алив сүнслэг өрөөлөөр биднийг өрөөжээ. Түүний өмнө биднийг ариун бөгөөд гимзэмгүй байлгахаар бурхан ертөнцийн суйраас урд биднийг Христ дотор сонгосон юм. Хайраар хүслийнхээ тайн тааллын дагуу тэрээр биднийг Есүс Христээр дамжуулан үрчлэн авахаар урдаас тогтоожээ. Энэ нь хайрлагдсан түүгээрээ дамжуулан бидэнд ивэж өгсөн нэгүслийн алдраа магтуулахын тулд болоо. Үүний үлслийн баялгаар түүн дотор цусаар нь бидэнд золилт гимнүглийн маань уучлал бий. 자, 3절에서 7절까지 읽었죠? 3-аас 7 дугаар ишлэл хүртэл уншсан тийм биз? 여기서 이제 공통적으로 이제 반복되는 말 중에 하나가 이제 그리스도 안에서 그리스도 안에서 그리스도 안에서 За 이 энэ 말씀이죠. ишлэлүүд дээр давтагдж байгаа үг нь Христ дотор гэдэг үгнүүд давтагдж байгаа хань. 예수 그리스도로 말미암아. Есүс Христээр дамжин 이 구원받은 사람들, 예수 그리스도를 믿음으로 말미암아 구원받은 사람들이 받게 될 축복과 그 위치들을 권리들이 여기 소개되어 있습니다. 그죠? Есүс Христэд итгэлээр дамжуулан аврагдсан хүмүүсийн өгөгдөж байгаа эрхийн талаар гарч байгаа хань. 3절에는 예수 그리스도 안에서 하늘에 속한 모든 신령한 복으로 우리에게 복 주신다 이렇게 돼 있고 За 3 дугаар ишлэлдэр тэрээр Христ дотор Тэнгэрлэг оршихуйдах алив сүнслэг өрөөлөөр биднийг өрөөжээ гэсэн. 4절에 그 그리스도 안에서 이제 이루어질 것들이 창세 전에 계획이 됐다 이렇게 돼 있습니다. 그죠? 4 дугаар ишлэлдэр түүний дотор 계획이 돼 있어요. 계획. ариун байхаар гимзэмгүй байхаар төлөвлөгдсөн гэсэн. 4절에 특별히 우리를 택하사 이렇게 За 말씀했죠. 4 дээр онцгойдоо биднийг сонгосон гэж гарч 이 그리스도 байгаа. 안에서 택했다는 것은 그리스도로 말미암아 믿음을 가진 사람들을 얘기하는 거죠. Христ дотор сонгогдсон сонгосон юм а гэдэг нь Христээр дамжуулаад итгэсэн хүмүүс байх 그래서 нэ. 구원받은 사람들 곧 교회를 얘기한다고 할 수가 있습니다. Аврагдсан хүмүүс маань чуулганыг бий болгож байгаа, чуулганыг хэлж байгаа хань. 5절에 그 구원받은 사람들이 받을 놀라운 또 권리가 이게 돼 있는데 За 5 дээр аврагдсан хүмүүст өгөгдөж байгаа эрхийн талаар гайхалтай эрхийн талаар хэлж байна. 요한복음 1장 12절과 연계되는 말씀이죠. Иохан 1-ийн 12-той холбогддог ишлэл. 자, 우리를 예정하사 예수 그리스도로 말미암아 자기의 아들들이 되게 하셨다 이렇게 말씀했습니다. За Есүс Христээр дамжуулаад биднийг үрчлэн хүүгээ болгосон гэсэн байгаа. 그리고 7절에 7 дугаар ишлэл дээр 우리가 그리스도 안에서 бид Христ дотор 그 은혜의 풍성함을 따라서 нэгүслийнх нь баялагын дагуу 그의 피로 цусаар нь 구속고 죄 사함을 받았다 이렇게 돼 있습니다. золилт ба нүглийнхээ уучлалыг бий болгож авсан гэсэн байна. 그러니까 이것이 이루기까지 이제 창세 전부터 생각한다면 시간적으로만 생각해도 수천 년의 역사가 지나간 거죠. За энийг биелүүлэхийн тулд бүтээлийн эхлэлээс төлөвлөсөн гэх юм бол цаг хугацааны хувьд ч гэсэн асар эртнээс эхэлсэн байх нь байна. Тийм байгааз. 수천 년 지났어요. 아담 때부터 이제 생각해도 이 말씀이 기록될 때까지 4,000년 이상이 지나간 거예요. Хэдэн мянган жил өнгөрсөн байна. Адамаас ахуулаад тэгээд явах юм бол 4,000 жил байх нэ. 그럼 창세 전이라고 하면은 영원부터 이미 준비가 되어졌다 이렇게 말할 수가 있죠. Тэгвэл бүтээлийн эхлэлээс гэх юм бол одоо бүтээгдэхээс өмнө мөнхөөс гэсэн үгдэлтэй. 사람이 이제 100명도 못 사는데 1,000년이다, 2,000년, 3,000년, 4,000년 다음에 4,000년 이렇게 얘기하면 굉장히 길게 느껴지죠. За хүн 100 ч насалдаггүй батал 1000 жил, 2000 жил, 4000 жил гэж ярих юм бол их урт санагдаж байгаа ёстой. 아예 느끼지도 못할 수도 있죠. Бараг тэр нь мэдрэгдэхгүй, тооцоологдохгүй байж болох 그죠? гэж. Тийм биз? 4,000년 개념이라는 게 안 쓸 수도 있어요. 그죠? 4000 жилийн өмнөх гэдэг ойлголт надад төрөхгүй байж болохоор.
근데 조금 생각해 보면 Гэтэ жаахан бодоод үзэх юм 영원 бол 전부터 계획해가지고 за мөнхөөс ахуулаа бэлдээд 역사 속에서 түүхэн дунд 그것을 하나 둘 이렇게 서서히 이뤄가는 거예요. тэрийг нэг нэгээр нэг хоёроор ингээд хаажмаар биелүүлээ явж байгаа. 사람들은 좀 성격이 급하잖아요. Хүн өөрөө жоохон төрөмгийн зантай штэ. 소위 이제 속 터져서 못한다 이렇게 말할 수도 있을 거야 아마. За дотор тэсэмдрэхэд энэ бачимдаад болохгүй нэ гэж ярьдаг тийм 그러죠. үү? Тэгдэг үү? 예, 하나님은 굉장히 크게 참으시고 Бурхан бол удаан төвчтэй. 오랫동안 이것을 꾸준히 이뤄가시는 거예요, 그죠? Тэгээ удаанаар түүнийгээ бас биелүүлээ явдаг. 그렇죠. Тийм биз? 지금부터 한 50년 전에 이제 역사를 끝낼 수도 있었을 거야 아마. Одоогоос 50 жилийн өмнө эзэн энэ түүхийг дуусгаж болохоор байсан. 그렇잖아요. Тийм биш гэж үү? 그러면은 50살 넘은 사람들은 За тэгвэл 50 гарсан хүмүүс 뭐 복음을 경험하지 못하고 죽었는 사람도 있었겠죠, 그죠? сайн мэдээтэй уучраагүй байжгаад насаараа хөвөх тохиолдол гарч ирнэ. 여기 대부분의 사람들 태어나지도 않은 사람도 많이 있을 수도 있겠죠. Тэгээ энэ 그죠? дунд сууж байгаа хүмүүсийн дийлийнх нь бас төрөөгүй байх байх. 그렇죠. Тийм биз? 근데 나 같은 사람이 이제 구원받고 이 놀라운 천국에 가는 은혜를 얻게 하기 위해서 Гэтэл над чиг хүнийг төрүүлээд энэ гайхалтай сайн мэдээтэй учруулад аврагдуулахын тулд 내가 구원받도록 하나님이 일을 하고 계셨던 거죠. намайг аврагдахын төлөө бурхан маань ажиллаж байсан байх. 4,000년 생각 안 해도 나 개인의 인생만 생각해도 하나님께서 정말 뜨거운 마음으로 나를 위해서 이렇게 일해 주셨구나. 이건 생각해 볼 수가 있을 겁니다. 4000 жил гэсэн тэр ойлголт төрөхгүй байлаа гэсэн өөрөөрөө бодоод үзэхэд намайг аварж өхийн тулд бурхан тэр халуун хайраар ажиллаж байсан юм байна штэ гэдгийг мэдэж болох нь. 근데 하나님이 그 일을 이루시면은 아무 저항이 없었을까요? За 하나님이 그 구원을 이루시는 과정 속에서 бурхан тэр авралыг гүйцэлдүүлэх явцад 아무런 저항이 없었을까요? 아니 반대가 없었을까요? ямар ч одоо хүнд хэцүү эсэргүүцэл байгаагүй гэж юу? 전능하신 하나님이 하시는데 누가 반대해 감히 За төгсөчд бурхан ажиллаж үйлдэж байхад ямар нь хааж халахлаа 이렇게 생각할 수도 гэж 있겠잖아요. бодож болохоор штэ тийм биз? 근데 하나님께서 이제 이 세상을 마귀에게 잠깐 동안 허락해 놓으신 거죠. Гэтэл бурхан маань энэ газар дэлхийг бол бузар сүнсэнд түр зөвшөөрөөд өгчихсөн газар. 마귀가 반대하고 있는 거잖아요. 그죠? Бузар сүнс одоо хаагаад эсэргүүцээд байж байгаа. 근데 욥기 1장에 보면은 마귀가 두루 돌아다녀서 하나님 앞에 가잖아요. Яв 1-р бүлэг дээрээс унших юм бол бузар сүнс маань хэрэн хисэж явжгаад эзний өмнө очдог. 그리고 이제 욥을 송사하는 내용이 나오죠. За тэгээд Явын талаар одоо шордон хилж байгаа агуулга гардаг. 그것처럼 지금도 Түүнтэй адилхан одоо ч гэсэн 하나님의 뜻과는 반대되는 계획들을 세우고 그걸 이루려고 할 겁니다. 그죠? Бурхны хүслийн эсрэг зүйлсийг нь төлөвлөж тавьчихаа түүнийгээ биелүүлье гэж явж 이 байгаа. 하나님이 이루시는 가장 놀랍고 가장 큰 일이 이제 구원이잖아요, 구원. Бурхны маань одоо биелүүлсэн гүйцэтгэсэн хамгийн агуу ажил нь аврал шүү дээ, тийм биз? 그렇죠? Тийм биз дээ. 구원 빼면은 성경이 필요 없는 거예요. Авралыг хасаад аваад гаргаа хийчих юм бол Библи хэрэгцээгүй номоо. 제가 이제 사람들 이렇게 만나보는 과정에서 이런 사람 이렇게 질문하는 사람이 있더라고요. За би хүмүүстэй уулзаад ярилцаад үзэх юм бол ингэж асуудаг хүмүүс байна. 니네 교회는 맨날 구원 얘기만 하냐? Танай чуулган яахлаараа дандаа л аврал гэдэг юм. 구원 받았냐면 맨날 물어보냐? 그 얘기를 하더라고요. Яагаад очихоор дандаа аврагдсан юм уу гэж асуугаад идэх юм бэ гэж 근데 асуусан. 성경에서 구원 빼면 예수님 빼는 거나 마찬가지잖아요. 그죠? Гэтэл Библи дээрээс авралыг нь аваад хаячих юм бол Есүсийг хасаж байгаатай яг ижилхэн болно тийм биз? 그렇잖아요. Тийм биз дээ. 그러니까 예수님이 오셔서 구원을 이루는 것이 가장 놀라운 일이고 가장 큰 일이고 우리에게도 가장 놀라운 일이고 가장 큰 일이 되는 거예요. 그죠? Есүс энэ дэлхий дээр ирээд авралыг гүйцэтгэж байгаа нь хамгийн агуу, хамгийн гайхалтай ажил. Тэр зүйл нь бид бүхний хувьд ч гэсэн гайхамшиг үнэхээр том зүйл байна. 그러니까 예수님이 이 일을 이루기 위해서 나의 답답함이 어떠하겠냐 이렇게 물어보잖아요. За тэгээ Есүс энэ ажлыг гүйцэлдүүлэхийн тулд би ямар их бачимтан вэ гэсэн байна. 예수님은 그 십자가의 고통도 다 아시는 분이죠. Есүс тэр загалмайн зовлон бол бүгдийг нь мэдэж байсан нэгэн. 자, 우리가 고통을 느끼는 것이 고통을 느끼는 세포가 있어서 느끼는 거예요. За бид бүхэн өвчин зовлон мэдэрж ийна гэдэг нь түүнийг мэдэрдэг эс эрхтэн байгаа учраас мэдрээд байгаа. 그렇죠. Тийм биз? 근데 그 세포를 만드신 분이 하나님인 거고, Тэгвэл тэр мэдрэлийн эсийг бий болгож өгсөн нэгэн маань эзэн 자, бурхан. 고통이라는 걸 만드신 분이 하나님인 거죠. Тэгээ зовлон зүдгүүрийг ч гэсэн бий болгосон нь бурхан байх нь байна. 그러면 예수님도 육신 입고 오시는 하나님이지만 완전한 사람이었잖아요. За Есүс маань махбодоор ирсэн бурхан байсан боловч нэг талаасаа бүрэн хүн байсан биз дээ. 그래서 안 드시면 배가 고팠던 거고, Тэгээ Есүс идэхгүй бол өлсдөг байсан. 열심히 돌아다니면 피곤해서 За тэгээ хичээнгүүл нь тойроод явах юм бол ядраад 이 파도가 치는 배 한 구석에서 주무셔야 되는 그런 분이었던 거예요. завинд суугаад хүртэл давлгаан дунд хөвж яваад завийг дэрлээд унтах хэмжээний тийм л хүн байсан. 몽골에서는 배를 잘 안 타보죠, 그죠? Монголд бол завинд нэг сайн суудаггүй шүү дээ. Угаас 혹시 суухгүй. 말 타고 가면서도 자나요? За морь унж явангаа унтдаг.
옛날 어떤 자매가 그러다고 자기 고비에서 사는데 За дээр үед нэг ихч тэгс өөрөө говьд амьдардаг. 자기는 이제 낙타를 많이 탔대 Тэгээ 낙타를. өөрөө тимээ их ундаг байсан. 낙타에 타면 굉장히 따뜻하대요. Тимээ унах юм бол их дулаахан байдаг. 안 타봤죠? Та бүхэн унж үзээг байх те. 고지 사람들이라고. Хотынхан учраас. 근데 너무 따뜻해서 거기서 잠들었대요 거기서. Тэр доо тимээ унаа явсан чи их дулаахан байгаа тэнд одоо бүхэн дунд нь унтсан гэдэг. 가다가 툭 떨어졌다 가더라고. Яг унтаж явж байгаа унчихсан гэдэг. 얼마나 피곤하면 그러겠어요. 이제. Ямар их ядарсан бол унтсан бол те. 근데 그거에 낙타에 탄 거 흔들림보다 더 큰 흔들림이 조그만 배에 타가지고 그 파도가 치는 호수 가운데로 나가는 거예요. 이게. За тэгвэл тимээ унаад явгаж байгаа хүн наашаашаа хөдөлдөг штэ. Гэтэл завинд суугаад давлгаатай далаад гарах юм бол бүр илүү их савлгаатай байх нь байна. 근데 거기서도 이제 주무셔야 됐던 그런 육체를 갖고 계셨던 거죠. Гэтэл Есүс маань тэр давлгаанд хүртэл унтаж амрах ёстой тийм махан биетэй л нэгэн байсан. 그 우리가 똑같은 육체를 갖고 계셨던 거죠. Юу гэсэн нэг талаасаа бид нартай яг ижилхэн махбодоор ирсэн бурхан байсан. 그러니까 고통도 똑같이 느끼시는 거예요. Өвдөлт зовлон ч гэсэн яг ижилхэн мэдэрдэг нэгэн 그 байсан. 고통을 만드신 분이니까 그 고통이 얼마나 큰지 가장 자세히 느낄 수 있는 분이 예수님이다 이렇게 말할 수 있을 거예요. Тэр өвдөлтийг бий болгосон нэг нь Есүс учраас хичнээн их өвдөх болоо гэдгийг ч гэсэн мэдэж байсан нь Есүс өөрөө. 그런데 우리를 구원하고자 하는 그 뜨거운 마음이 그 십자가를 지게 만드신 거죠. Гэтэл биднийг аварья гэсэн тэр халуун сэтгэл хайр нь тэр загалмайг үүрэхэд хүргэсэн байна. 십자가에 달리는 채찍에 맞으시잖아요. Загалмай цовдлогдохоос өмнө ташуурдуулагдсан тийм биз? 근데 어차피 사형당하는 사람이니까 뭐 문헌에 따라서는 최대한 뭐 120대까지 때렸다고 얘기하는 그런 문헌도 있습니다. За тэгээ угаасаа л цаазлуулах ялтан имиж нь тухайн үеийн хууль цаазаар 120 удаа хүртэл ташуурдах тохиолдол байдаг байсан гэсэн. 그럼 만약에 120대 맞았다고 합시다. За магадгүй 120 удаа би ташуурдуулагдлаа гэж 거기서 бодъё. 맞다가 돌아가시면 안 되는 거잖아요, 이거 그죠? Тэнд ташуурдуулагдаж байгаад өвчүүл болохгүй шүү дээ, тийм 그죠? биз? 그 정도 맞으면 정신줄을 놓게 되는 그런 상황도 생길 거야 아마. 120 удаа ташуурдагдах юм бол өөр ингэсэн ухаангүй болох хүмүүс ч гэсэн их 그죠? байна. Тийм биз? 근데 그것을 참으시고 견디시는 거잖아, 그죠? Гэтэл тэр их өвдөлтийг тэсэж твцсэн байх нь. 그게 그리스도의 열정이고 하나님의 열정이라고 할 수가 있습니다. Тэр твчээр нь Христийн халуун сэтгэл, Бурхны чин сэтгэлээ гэж хэлж болох нь. 그래서 우리가 이제 그 십자가에 달린 예수님 그 영상을 볼 때 Бид бүхэн загалмаа дээр цовдлогдож байгаа Есүсийн бичлэгийг үзэхдээ 그게 가장 이렇게 이제 리얼하게 가장 그 실질적으로 이렇게 표현한 그런 영상을 본다고 할 수가 있는데 за хамгийн дөхөм бодит байхаар илэрхийлэгдсэн бичлэг үздэг. 그게 벌써 이제 20년 전에 만들어진 영화잖아요. За тэр бичлэг кино маань аль хэдийн 20 жилийн өмнө хийгдэж гарсан бичлэг байна. 그 제목이 이제 이렇게 그 복음에 대한 열정으로 번역해서 그리스도의 열정이다 이렇게 번역할 수가 있어요. 이게. За тэр киноны тэг гарчгийг нь сайн мэдээний төлөв халуун зүтгэл учраас Христийн одоо хичээл зүтгэл гэж хэлж болно. 그러니까 우리를 구원하는 그 뜨거운 열정으로 그 십자가에 기꺼이 달리신 거잖아요. 그죠? Биднийг аварья гэсэн тэр халуун сэтгэл, гал адил сэтгэл байсан учраас л загалмай тэр цовдлогдсон байх. 그렇게 이루기까지 이 마귀의 수천 년간의 반대가 있었잖아요. 그죠? Энэ зүйлээ ингэж өрнөх хүртэл бас түүхэнд бузар сүнсний хэдэн мянган жилийн эсэргүүцэл хорлол байсан 그 тийм биз? 마귀의 계획은 인류를 절멸시키는 거죠. Бузар сүнсний төлөвлөгөө бол хүндрэлтийг үндэснээр нь устгах байх нь. 예, 하나님으로부터 완전히 분리시키는 겁니다. Тэрний үгс үг бол бурхнаас бүрэн хагцуулах байх нь. 근데 노아의 대홍수 때도 8명이 살아남을 수가 있었죠. 그죠? Луагийн үед үер буух үед 8 хүн амьд үлдсэн. 바벨탑 이후 사건에 하나님을 한 사람도 찾는 사람이 없을 때 아브라함을 하나님이 불러내셨죠. Бабел цамхгийн дараа бурхныг хайдаг хүн нэгч байхгүй тэр цаг мөчид бурхан Авраамыг дуудсан байна. 그 이스라엘의 역사 속에서 아브라함을 통해 나타나는 이스라엘 역사 속에서도 Авраамаар дамжуулаад үүсэн бий болсон Израилийн түүхэнд хүртэл 계속해서 하나님이 그리스도를 보내줄 거라는 것을 예언을 해주십니다. бурхан маань үргэлжлүүлэн Христийг илгээх болно гэдэг зөвгөнлийг өгсөөр байсан. 그게 마귀가 미래는 모르지만 이미 이제 나타난 과거는 잘 알고 있죠. Бузар сүнс ирээдүг мэдэхгүй ч аль хэдийн болцсон өнгөрснийг бол мэдээд байгаа. 그래서 마귀는 이제 그리스도가 나타나는 걸 막으려고 부단히 노력한 거예요. Тийм учраас бузар сүнс Христ ирэхгүй байхаар хичээнгүйлэн эсэргүүцэж ажилласан. 완벽한 계획이다 하고 이렇게 계획이 세워지고 그 계획이 이루어지는 것처럼 보이는 경우도 많았죠. За бузар сүнсний төлөвлөгөө бүрэн болчихлоо гэж одоо боловсрогдоод яг биелсэн юм шиг харагдах тохиолдолч байсан. 그렇죠. Тийм биз? 히스기야 때 보면은 히스기야의 아들이 이제 므낫세인데 За 히제키야 хааны үеийг бодох юм бол Хизекиягийн хүчин Манасе. 므낫세가 언제 태어났냐면 Манасе хизээ төрсөн бэ гэвэл 이제 히스기야가 병들어서 죽게 됐을 때 Хизекия өвчин тусаад өөхөх гэж байх үе. 이제 이사야 선지자를 보내 가지고
하나님께서 그 생명을 연장시켜 주는 일이 있는데 Бурхан Исая иш үзүүлэгчийг Хизекия руу илгээгээд амь насыг нь уртасгаж байгаа түүхөө гардаг. 15년을 연장시켜 줘요. 15 жил нэмж амьдрахаар уртасгаж. 그때 태어난 거예요. 그때 이 За тэр хугацаанд 문하세가. Манасе төрсөн баг. 마태복음 1장을 보면은 이제 예수님의 계보가 문하세에 들어가 있죠 거기. За тэгээд Матай 1-р бүлгийг унших юм бол Есүсийн ургийн бичгүүд тэн дээр Манасе орсон 근데 баг. 혹시 히스기야가 병들어서 죽었으면 За магадгүй Хизекия өвчин туссан тэр мөчтөө үхсэн бол 대가 끊기는 거죠, 그죠? за тэр үрэн тасарж гин удам нь тасарж гин гэсэн үг шүү 그러죠? дээ. Тийм. 다윗의 자손을 통해서 와야 되는데 Уг нь бол Давидын үр удмаар дамжуулаад Христ ирэх ёстой. 문하세가 또 이 12살의 왕이 됐는데 Манасе маань 12 настайдаа хаан болсон. 거의 죽을 때까지 우상을 섬겼어 거의. За тэгээд тэр хаан болсоос хойш өөхөх хүртэл хиймэл шүтэж амьдарсан. 근데 죽기 얼마 전에 이제 회개를 했죠 이 사람이. Тэгээ өөхийнхээ хэдэн жилийн өмнө эргэж гимсэн байна. 그래서 이제 그리스도의 계보가 이제 쭉 이어져서 예수님까지 이제 또 이어지는 겁니다. За эргэж гимсэн учраас одоо ургийн бичиг нь ураг нь үргэлжлээд Христийн одоо ургийн бичиг хүртэл үргэлжилсэн байна. 그 모든 일 가운데 마귀가 들어 있었을 겁니다. За дэдгээр бүхэл түүхэнд тэр ажлын үйл явцад бузар сүнс ажилласан л байж таараа. 어떻게든 하나님의 계획을 무너뜨리려고 했던 거겠죠. Яаж игээл бурхны төлөвлөгөөгөө боснуулив нурайл гэж хүсэж байгаа. 우리가 그냥 말로 그냥 이렇게 하고 그냥 듣는데 За бид бүхэн бол одоо зүгээр ингээд сургаал сонсоод сууж байгаа. 그 영적인 세계에서는 굉장히 큰 전쟁과도 같은 것이 계속 벌어지고 있는 걸 Гэтэл 거예요. сүнслэг ертөнцид бол асар том дайн өрөнсөөр л байгаа хань. 이 우주 밖에 있는 이제 우주선이 지구 밖에 있는 우주선이 이제 지구로 들어오면 За сансарт байгаа сансрын хөлөг дэлхий рүү орж ирэх юм бол 그 공기와 접촉하면서 за агаар мандал руу нэвтэрч орж ирээ. 굉장히 뜨거워지는 거 알죠? За тэгээ агаар мандлыг цоолж орж ирэх гэж үнэхээр асарыг халдгийг мэднэ үстэй. 그래서 이제 직선으로 떨어지는 게 아니라 이렇게 비스듬히 이렇게 들어옵니다. За тэгээ сансрын хөлөг дэлхий рүү яг доошогоо чигээрээ ундаггүй ташуу байдалтай орж ирдэг. 그러니까 그것처럼 이 우주선이 지구로 들어올 때 그 강력한 반발력이 생기는 거예요, 그죠? 우주선이 За сансрын хөлөг 우주에서 이제 지구로 이렇게 들어오면 сансраас одоо дэлхий рүү орж ирэх юм бол 이 공기가 있는데 공기가 우리가 그냥 숨쉬고 사니까 이거 아무 뭐 저항도 없는 것처럼 느껴지잖아요. 이게. агаар маань бид нар амьсгалж амьдардаг учраас ямар ч хаалт болохгүй юм шиг сандаг штэ тийм биз? 공기 아무것도 아니잖아, 그죠? 이렇게 하면 뭐 지워지고 그러잖아, 그죠? Агаарч одоо гарт баригдахгүй юу ч байхгүй бий байхгүй. 근데 그 우주선이 들어올 때는 그 우주선을 다 녹여버릴 만큼 엄청난 열과 압력이 생겨요, 거기에. Гэтэл сансраасаа хөлөг пуужин унах юм бол түүнийг одоо хамгаалж асар том даралт үүсгдэг байх нь. 2000도에서 бий болгодог. 2000도에서 한 6000도 사이에 열이 생긴대요. 2000 градусаас 6000 градусын хүртэл халууныг бий болгодог. 과학 얘기 많이 하네, 과학 얘기. Энэ одоо физик шинжлэх ухааны юм их яриад 보세요. байна те. Хараарай. 우리가 느끼기에는 아무것도 아닌 공기 같은데 그런 거대한 이제 우주선 큰 일을 행하는 우주선이 들어오려면 그런 일이 생긴다는 얘기죠. Биднийг мэдрэхэд бол энэ агаарт ямар ч халуун дулаан сайн мэдрэгдэхгүй ирнэ сансрын хөлөг орж ирээгүүл асар их халууныг бий болгож идэг байна. 그러니까 하나님이 일하는 것도 마찬가지인 거예요. Тэгвэл бурхны ажиллаж байгаа нь ч гэсэн үүнтэй яг ижилхэн. 예수님이 그 하늘 부자를 버리고 이 땅에 오실 때 Есүс тэнгэрдэг сэнтигээ орхиод энэ газар дээр ирэхэд 마귀가 얼마나 방해하려고 했겠어요, 그죠? бузар сүнс ямар их эсэргүүцсэн болоо. 전 세계를 태워버릴 듯한 그런 엄청난 영적인 전쟁이 있었을 거야, 아마. Дэлхийг бүгд нь шатаах хэмжээний сүнслэг дан өрнсөн байж таараа тийм. 그 내용이 이제 저희 요한계시록 12장에 보면은 이렇게 표현이 잘 돼 있죠. Тэр агуулга маань илчлэл 12 дугаар бүлэг дээр сайн илэрхийлэгдсэн. 어떻게든 이제 그리스도가 태어난 걸 막으려고 했던 거예요. Яаж игээл Христ төрөх тэр үйл явцыг хаачих гээд үдсэн 근데 байна. 하나님이 그 뜨거운 마음이 그 모든 걸 뚫고 결국은 그리스도가 태어나시고 이 복음을 완성하신 거죠. Гэтэ бурхны халуун зүрх сэтгэлэн тэр хаалт цаадыг нэвтэлж гараад Христ энэ газар дээр мэндэлсэн байна. 그를 통해서 그 복음의 그 뜨거운 불을 세상에 던지기를 원하셨던 겁니다. Тэгээ түүгээр дамжуулаад сайн мэдээний халуун галыг энэ ертөнцид аль хэдийн ноцоохыг хүссэн байна. 그렇죠. Тийм биз? 그리고 구원받은 사람 속에 사람들 속에 그 불이 던져졌을 거고 Тэгвэл аврагдсан хүний дотор тэр гал нь хаягдсан байна. 그들을 통해서 하나님께서 이 구원의 불을 더 확장시킨다고 할 수가 있겠죠. За тэр галыг авсан хүмүүсээр дамжуулаад илүү тод сайн асаасай гэж хүсэж байгаа. 성경에 보면 이제 많은 그 선지자들이 나오잖아요. Библиэрээс харах юм бол олон иш үзүүлэгч нар гардаг. 그렇죠. Тийм биз? 그 사람들이 그냥 불러진 게 아닐 겁니다. За тэр хүмүүс зүгээр нэг дуудагдаад иш үзүүлэгч болцсон бол биш. 동일하게 그 하나님의 뜨거운 마음에 감동받아서 마음이 감동된 사람들일 겁니다. 그죠? Тэр хүмүүс ч гэсэн бурхны халуун хайранд нийжил сэтгэлтэй байгаад сэтгэл нь шатсан хүмүүс байж таараа. 성경을 가장 길게 기록한 이 선지자들 보면 뭐 이사야나 예레미야, 뭐 에스겔 이런 사람들 있잖아요. За Библийг их урт бичсэн хүмүүс хэмээл Исая, Иремья, Эзекиэл гэдэг хүмүүс шүү дээ. 그죠? Тийм биз?
성경 일독해야 되는데 이사야 가면은 깝깝하죠, 그렇죠? За Библи нэг бүтэн унших ёстой л Исая дээр очиод жоохон гацс хийгээл эхэлдэг 아, шүү дээ. 66장이나 되네. 66장. 66 бүлэгтэй юм байна шүү 그렇죠. дээ тэгэл тий. 근데 그 선지자가 그걸 기록하면서 Тэгвэл тэр иш үзүүлэгч түүнийг 거기 бичингээ 읽어보면 이제 이 고난 받은 것도 많이 기록돼 있죠, 그죠? уншаад үзэх юм бол зовлон амсаж байгаа талаар ч гэсэн их бичигдсэн байдаг. 그 이사야하고 예레미야하고 한 100년 정도 차이 난다고 볼 수 있어요. Исая иш үзүүлэгч, Иремья иш үзүүлэгчийн хооронд цаг хугацаагаар 100 жил орчим ялгаатай гэж. 성경에 기록이 안 됐는데 이제 전해지는 말에 의하면 За Библиэлд бичигдээгүй жигсэн ам дамжин яригдсан зүйлсийг сонсох юм бол 이사야가 이제 문화세 때 이제 통나무에 들어가져서 톱으로 잘려주겠다 이렇게 전해집니다. Исая маань Манасэ хааны үед тэ модон донд хавчуулагдаад хөрөөдөөдөж өгсөн гэж ярьдаг. 문화세 아버지가 이제 히스기야라고 했잖아요. Манасэ хааны аав нь Хизекия хаан байсан. 히스기야는 이사야와 잘 지냈죠, 그죠? Хизекиягийн хувьд бол Исаятай үнэхээр одоо ойр дотн эвтэй 그랬습니다. байсан. Тийм байсан 그래서 байна. 이사야를 통해서 아시르 군대가 쳐들어왔을 때도 하나님의 말씀을 받고 그 아시르를 물리칠 수가 있었죠, 그죠? За одоо Исаятай эвтэй байсан учраас Исаягаар дамжуулаад Ассирийн цэрэг дайран орж ирэхэд Бурханаас тусламжийг аваад сайнаар ялан дийл. 그 이사야를 부를 때 이제 하나님 이렇게 말씀하시잖아요. Тэр Исаяг дуудахдаа Бурхан ингэж хэлсэн байна. 6장 이사야서 6장 보겠습니다. Исая 6 дугаар бүлгээс хамтдаа харъя. 육장 6-гийн 8절 9절을 같이 읽어보겠습니다. 8-9-р ишлэлийг нь хамтдаа уншаа. Дараа нь би хэнийг явуулах вэ? Хэн бидний төлөө явах вэ гэсэн эзний дууг би сонсоод би энд байна намайг явуулаач гэж хэлэхэд тэрээр яв энэ ард түмэнд очиж хэлтүгэ сонсон сонсовч ис харан харавч ис ойлгоно гэж хэл. 이 8절에 보면은 우리가 이제 너무나 잘 아는 말씀이죠, 이게. 8-р ишлэлийг нь бид нэрээ аль хэдийн сайн мэддэг болсон тийм биз? 그죠? 내가 누구를 보내며 누구를 위하여 누가 우리를 위하여 갈고 이렇게 이제 하나님께서 물어보시는 거잖아요. Би хэнийг явуулах вэ? Хэн бидний төлөө явах вэ гэж Бурхан асууж байгаа ахна. 근데 바로 이제 이사야가 내가 여기 있나 이렇게 말하죠. За энэ асуултанд Исая би энд байна гэж шууд хариулсан байна. 하나님이 말씀하시니까 그냥 바로 내가 여기 있습니다. 나 보내주십시오. 이렇게 말했습니다. Бурхан үгээ айлдангууд л би энд байна намайг явуулаач гэсэн нь. 6장 1절부터 7절까지 내용이 쭉 기록돼 있죠. За 6 дугаар бүлэг маань 1-ээс 6 дугаар 7 дугаар ишлэл хүртэл бичигдсэн байгаа өмнө. 이 이사야는 이제 하나님의 영광을 본 사람이에요, 그죠? Исая маань Бурханы алдрыг харсан 이 нэг. 진짜를 본 거죠, 그죠? Жинхнийг нь олж харсан нэг юм 그러니까 байна. 진리를 본 거예요, 진리를. Үннийг олж харсан нэг. 그러니까 Тийм учраас 마음속에서 그 진리를 향한 뜨거운 마음이 불타 올랐다고 할 수가 있을 거예요. Исаягийн сэтгэлд үнэн рүү хандсан халуун зүрх сэтгэл шатаж исэн гэж хэлж 이 байна. 진리를 보고 이렇게 반응하는 사람을 하나님이 찾으신다 이렇게 말할 수 있죠. Үннийг хайгаад ингэж хариу үйлдэл гаргадаг хүнийг эзэн Бурхан хайж байдгаа гэж хэлж 그러죠. байна. Тийм биз? 그러니까 이사야를 보고 하나님이 이렇게 물어보신 거잖아요. 그죠? За тэгээ Исаяг хараа Бурхан ингэж асууж 야, байгаа. 누가 우리를 갈 거냐? Хэн бидний төлөө явах вэ? 이사야가 이렇게 대답할 거를 하나님이 아셨겠죠, 그죠? Исая ингэж хариулна гэдгийг Бурхан мэдэж байсан байж таараа тийм биз? 그죠? 그래요? Тийм үү? 근데 9절에 보면 깝깝한 거예요, 이게. За тэгээ 9-дээрээс нь харах юм бол жаахан давчид 하나님 байна. 이렇게 말씀하시죠. Бурхан ингэж 가서 이 хэлсэн байна. 백성에게 얘기해라. Яв энэ ард түмэнд очиж хэл. 너희가 듣기는 깨닫지 못할 것이요 보기는 보아도 알지 못하리라 이렇게 Та нар 말하는 거예요. сонсон сонсовч ис ухаардаг, харавч ис ойлгодгоо гэсэн байна. 내가 막 얘기하는데 이 사람이 도대체 이해를 못 하는 거야. Яриад л хилээд байдаг нөгөө тал нь өрдөөсөө ойлгодоггүй. 답답하죠. Бачимдмаар штэ тийм биз? 그죠? Тийм биз дээ. 그렇게 보면 전해본 분도 있을 거야 아마. За тэгэж сайн мэдээд хараад үзсэн хүн ч гэсэн байгаа. 가족들한테, Гэр 뭐 친척들한테, бүлийнхээ хамаатан 아니면 친한 친구한테. саданда. Аль эсвэл дотныхоо найз. 근데 정말 이 조그만 바늘 같은 틈도 없는 이 깝깝한 사람들이 있을 수 있을 거예요. Игээр 그죠? 100 орох хэмжээний нүхгүй бачимдмаар тийм хүн байдаг штэ. 이사야는 자기네 민족이 어떤 상태였다는 거 누구보다 잘 알고 있었을 겁니다. Исаягийн хувьд өөрсдийнх нь ард түмэнтэй ямар байсан бэ гэдгийг хэн хүнээс илүү мэдэж байсан нэг. 예, 그런 사람한테 가라 이렇게 말하는 거예요. Тийм хүнд яв гэж хэлсэн байна. 그죠? Тийм багаз. 이사야가 갔죠. Исая явсан байна. 갔으니까 이사야서가 이렇게 길게 기록돼 Явсан 있겠지. учраас Исая гэдэг ийм урт ном бичигдсэн 그렇죠. байна. Тийм биз? 그냥 마음으로 간 게 아니에요. Зүгээр л нэг за явъя гэж явцсан бол биш. 주님을 보고 Эзнийг 마음에 харсан. 정말 불타는 마음이 생겼을 거예요. 그죠? Зүрх сэтгэл нь үнэхээр асаж шатсан байна. 그렇죠. Тийм биз? 자, 100년 후에 이제 예레미야가 나옵니다. За 예레미야 100 봅시다. жилийн 예레미야. дараа Иремья гарч ирдэг. 예레미야 1장 봅시다. Иремья 1-р бүлгээс хамтдаа харъя. 1장 4절을 보겠습니다. 4절. 1-4
4절부터 이제 9절까지만 읽어보겠습니다. 9절까지. Нэгээс Иремья 1-4-өөс 9-р ишлэл хүртэл хамтдаа уншия. Эзний үг надад ирлээ. Эхийн хөвлий чамайг бүрдүүлэхээс өмнө би чамайг мэдэж байсан. Төрхөөс ч өмнө би чамайг ариусгаж, үндэснүүдэд иш үзүүлэгч болгон чамайг томилсон гэж хэлэхэд би аяа эзэн бурхан, харагтун би баг залуу тул хэрхэн ярихыг мэдэхгүй гэв. Харин эзэн надад би баг залуу гэж бүү хэл. Чамайг илгээх газар бүрд чи яв. Чамд тушаах бүхнийг чи яар. Тэднээс бүү. Би чамтай хамт байж би чамайг чөлөөлнө гэж эзэн тунхаглаж байна гэв. Тэгээд эзэн мутраа сунган миний аманд хүрв. Эзэн надад үзэгтэн би үгсээ аманд чинь хийв. 여기 이제 예레미야를 부르시는 말씀이 기록되어 있습니다. Иремьяг дуудаж байгаа талаар гарч байна. 여기 1장 2절에 보면 1-2 дээрээс 요시아 왕이 다스린 지 13년 이렇게 돼 있어요. 그죠? Йосия хаан захирж явах 13 дахь жил гэж байгаа. 그러니까 예레미야는 이제 여기 1절에 이제 제사장 중 hil기야 아들 예레미야 이렇게 말씀돼 있잖아요. За тэгээд Иремья는 дахилч Хилкиягийн хүүгүн гэсэн байна. 그러니까 굉장히 이제 소위 이제 엘리트의 이 사람이 За тухайн үеийн одоо нийгмийн давхаргаар үзэх юм бол элит айлын хүүхэд байна. 상류층이란 말이에요. 상류층이. Тэгсээ дээд төвшний язгууртан айлын 그럼 хүүхэд. 제사장 위치에 있으니까 이제 공부도 많이 한 사람이야, 이 사람이. Дахилчийн гэр бүлд төрсэн учраас их сурж боловсрсон нэгэн байж 그러니까 이전 таараа. 자기네 역사들도 다 배웠을 거예요, 그죠? Тэгээ өмнөх өнгөрсөн түүхээ ч гэсэн бүгдийг нь сурж мэдсэн байж 그냥 таараа. 왕들의 역사만 배운 게 아니고 Зүгээр нэг хаадын түүхийг сураад огссон 이 биш. 선지자들에 대해서도 다 배웠을 거예요, 이 사람. Иш үзүүлэгч нарын талаар ч гэсэн сурж мэдсэн байж 그리고 이제 таараа. 자기하고 약 한 100년 정도 차이 나는 이사야에 대해서는 더욱더 잘 알고 있었겠지. За тэгээ өөрөөс нь 100 жилийн өмнө амьдарч байсан Исаягийн талаар бүр сайн мэдэж байсан баг. 그렇죠? Тийм биз? 그가 어떻게 죽었는지 다 듣고 사료를 봐서 알고 있었을 거야. 아마. Исая хэрхэн үгсэн бэ гэдгийг сонсоод бас баримтаар мэдчихсэн баг. 그런 상황에서 이제 하나님께서 이 예레미야를 부르시고 있는 За 겁니다. тийм нөхцөл байдал донд байсан Иремьяг бурхан дуудсан байх нь байна. 하나님이 불러주니까 얼마나 감사하고 기쁜 일이에요, 그죠? Бурхан дуудна гэдэг маань ямар их талархал баяр хөөр вэ? 그래요? Тийм үгүй юу? 구원받는 것도 하나님이 부른 거니까 감사하고 기쁠 일인데. Аврагдана гэдэг нь хүртэл бурхан намайг дуудсан учраас би талархмаар баярлмаар зүйл байх нь. 예레미야가 이렇게 얘기하잖아요. Гэтэл Иремья ингэж хэлсэн. 내가 볼 때 슬프도소이다 이렇게 말하잖아, 그죠? 근데 슬픕니다 이렇게 말해요. 아이고 큰일 났네 이렇게 말하는 거예요. За Иремья те баларсан гэж хэлсэн байх нь байна. 거기 6절 6 дугаар ишлэл дээр гарч байгаа. 몽골 성경 뭐라고 나와 있어요? 읽어보세요 한번. За 6 дугаар ишлэлийг нь 읽어보세요. 몽골 성경 안 나왔나? 죄송합니다. 6이 안 보여서요. 예? 6. Энэ дээр ингэж байна. Би аяа бурхан эзэн харагтун би баг залуу тул хэрхэн ярихыг мэдэхгүй гэв. 큰일 났다 이렇게 말하는 거예요. 큰일 났다 이거. За, аяа гэж уулга алдсан баларсан л гэсэн утгатай. 하나님 나를 선지자 불렀네. 큰일 났네. За яана баларсан бурхан намайг иш үзүүлэгчээрээ дуудчихлаа. 옛날 선지자들이 어떤 고난 당했는데 Дээр үеийн иш үзүүлэгчид нь ямар замаар амьдарч ямар зовлон амслаа. 하나님 나 말 잘 못합니다. 나 어린애 같은 사람이에요. Бурхан минь 이렇게 би 말하는 сайн 거예요. ярьж чадахгүй хүүхэд адил нэгэн гэсэн байна. 그죠? 그렇게 말하고 있는 거죠. Тэгж хэлсэн байна. 근데 하나님이 두려워 말라 이렇게 말씀하시잖아요. Бурхан түүнд бүүэ гэж хэлж байгаа ах нь байна. 눈에 보이는 그 선지자가 어떤 일을 당했나 그런 두려움이 있지만 Нүдэнд харагдаж байдаг иш үзүүлэгчнэр ямар зовлон амссан бэ гэдгийг мэдэж айж байгаа ч гэсэн 예레미야 속에도 하나님으로부터 받은 그 뜨거운 불 같은 마음이 있었던 거예요. Иремьягийн дотор бурхнаас өгсөн тэр халуун галтай адил сэтгэл байсан байна. 그리고 확신시켜 주는 거죠. Тэгээд түүнийг нь бурхан бүр баталгаажуулж өгсөн байх нь байна. 9절에 보면 9-р ишлэл 손을 дээрээс 내려서 내 입에 대시며 내가 내 말 네 입에 두었다 이렇게 말하잖아요. За мутраа сунган аманд минь хүрч үгээ аманд минь хийв гэсэн. 그러니까 확신시켜 줬죠. Юу бүр илүү баталгаатай болгож өгсөн. 그래서 이제 52년 동안 가서 이스라엘 사람들 자기 민족에게 얘기하는 거예요. 그죠? Тийм учраас очоод 52 жилийн туршид ард түмэндээ эзнийг мэдүүлэн хэлсэн 근데 байна. 그렇게 오랫동안 전도했는데 Тэгэж их удаан хугацааны турш сайн мэдээ тараасан. 결국 어떻게 돼요? Тэгээ эцэст нь яасан бэ? 망하잖아. Сүрсэн штэ тий. 예레미야 5장 봅시다. 5장. Иремья 5 дугаар бүлгээс хамтдаа харъя. 5장 1절 읽어봅시다. 5-ын 1-р ишлэлийг нь хамтдаа уншаа. Иерусалимийн гудамжаар наас цааш хэрэн яваа. Тэгээд харж ажигл. Шударгыг үлддэг үннийг эргэлгийг ганц хүнийг олох гэж задгай талбайнуудаар хай. Олбол би тэр хотыг өршөөн. 자, 예루살렘에 의인 한 사람이 없어서 망했다 이렇게 돼 있는 거죠. Иерусалимд зөвхт нэг хүн байгаагүйс болоо сүрсэн бахан. 물론 사회 끝나고 나서 기록한 건 아닐 거예요, 이게.
За энэ 물론 одоо 52년 지나고 나서 기록한 건 아니더라고요. 52 жил ажлаа үүргээ дуусгачаад бичсэн бол биш 근데 баха. 52년 내내 전했지만 이 결국은 의인 한 사람이 없어서 그 예루살렘이 망하고 수많은 사람이 죽음을 당하고 포로로 끌려가고 이런 일이 이루어지는 걸 예레미야는 본 거잖아요, 그죠? 52 жил бурхныг тарааж тунхаглаж ажилласан боловч тэндээс зөвхт нэг хүн байгаагүйгээс болоод улсын сүрээд олзонд яваад үхэж байгаа дүр төрхийг Иремья харсан бахан. 그리고 많은 고난도 당했습니다. Тэгээ 그죠? бас олон зовлон амссан байна. 자기 친구들까지도 이제 예레미야 뭐 저런 사람이 있냐고 멸시를 받았습니다. Иремьягийн 친구들한테도. найзууд хүртэлтэй түүнийг яахлаараа ийм ярьдгийм бэ гэж доогөлж үгүйсгэж байсан. 그런데 그 예레미야 속에 있는 그 뜨거운 마음은 꺼트릴 수가 없었어요. 그죠? Гэхдээ энэ зүйл нь хүртэл Иремьягийн зүрх сэтгэлд шатаж байсан галыг унтраах боломжгүй. 20장 보겠습니다. 20장. 20 дугаар бүлгээс нь хамтдаа харъя. 자, 8절부터 10절까지 한번 읽어보겠습니다. 8-аас 10 дугаар ишлэл хүртэл уншаа. Учир нь би ярих болгондоо чангаар хаширхаж, хүчирхийлэл сүйрлийг тунхагладаг. Иймээс эзний үг надад бүхэл өдрийн турш зэмлэл доог тохуу болов. Хэрэв би түүнийг дурсахгүй, нэрээр нь дахин ярихгүй гэвэл энэ үг миний зүрх сэтгэл дотор ясаар минь хаагдаж хүрээлэгдсэн. Дүрлзэж буй гал мэт болно. Би үүнийг дотроо хадгалбал ядарч би тэсвэрлэж чадахгүй болно. Учир нь тал бүрд минь төгшүүр байна. Илчилцгээе, түүнийг илчилцгээе гих олонний шивэлдээнийг би сонсов. Бүх итгэмжит найз нөхөд минь миний унахыг харж тэр мэхлүүлж магадаггүй. Тэгвэл бид дийлж өшөөгөө авна гэдэг. 여기 8절에 내가 말할 때마다 이 강포와 멸망을 부르짖었다 이렇게 말했죠. За ярих тоолондоо зэмлэл тоог тохуг амтгаа гэсэн байна. 그러니까 그 당시에 유다 사람들의 영적인 상태를 지적하고 하나님께 돌아가라고 계속 외친 거죠. Тухайн үеийн Юуда хүмүүсийн итгэлийг нь тэднэрт мэдүүлэнгээ эзэн рүү эргэх ёстой гэдгийг хэлсэн байна. 진짜 구원받아야 된다. 진짜 하나님의 뜻에 따라야 된다. 이렇게 계속 외친 거예요. 그죠? Үнэнхээр аврагдаж эзний хүсэл рүү эргэх ёстой шүү гэдгийг тунхаглан хэлсэн ба. 아니면 하나님이 바벨론 들어서 심판할 거다. 이렇게 외친 거예요. Тэгэхгүй бол бурхан нь Вавилоныг босхон ирээ 그것이 종일토록 치욕거리가 되고 모욕거리가 됐다 이렇게 말씀했죠. гэтэл тэр хашгираа нь бүхэл өдрийн турш зэмлэл доог тохуу болвоо гэсэн. 10절에서도 10 дугаар ишлэлдээ 나는 хүртэл 무리의 비방과 사방의 두려움을 들었다 이렇게 돼 있고 за би бүгдээр хүрээлүүлж те бүгдэд доромжлуулж байсан. 이 고소했다고 돼 있죠. 고소. За тэд нар намайг илчилсэн гэсэн байна. 고소했고 나의 친한 벗도 나의 타락하기를 기다렸다 이렇게 말했어요. Анд нөхөд минь миний сүрхийг унахыг хүлээж байсан. 그러니까 예루살렘에 있는 모든 사람들이 예레미야 이 한 사람을 대적한다고 볼 수가 있는 거예요. Иерусалимд байгаа тэр асар олон хүн бүгд Иремьягийн эсрэг байсан гэж хэлж байна. 얼마나 답답했겠어요, 그죠? Хичнээн бачимдмаар байсан зүйл. 그런데 Гэтэл 9절에 다시 보면 9-р ишлэл дээрээс нь харах юм бол 내가 다시는 여호와를 선포하지 않냐며 би түүнийг дурсахгүй, 그 이름으로 말하지 않냐면 нэрээр нь дахин ярихгүй гэвэл 나의 중심이 불붙는 것 같다 이렇게 말했죠. сэтгэл дотор сэтгэл зүрхэнд минь одоо шатаж дүрлзэж би гал мэт байна. 견딜 수 없다, 견딜 수 없다. Үүнийг би ясараа хааж хүрээлж 이게 дийлэхгүй гэсэн. 예레미야 마음속에 불이 들은 거예요, 불이. Тэгээс Иремья гэдэг хүний зүрх сэтгэл дотор гал дүрлзэж байгаа 빨리 юм. 불을 퍼뜨려야 돼 이걸, 그죠? Энэ дүрлцэн галаа хурдан одоо тараах ёстой. 이건 뜨거운 마음이 있었으니까 하나님이 예레미야를 부른 거죠, 그죠? Ийм халуун сэтгэл байсан учраас бурхан Иремьяг дуудсан баг. 이 뜨거운 마음을 가진 자를 하나님이 찾고 있는 거고 부르기를 원하시는 거죠. Халуун зүрх сэтгэлтэй нэг эзэн бурхан хайж байдгийг дуудахыг хүсдэг байна. 그렇잖아요, 그죠? Тийм байгаа зү. 이 다윗도 하나님이 찾아서 불렀다 이렇게 돼 있잖아요. Давидыг ч гэсэн эзэн бурхан хайж олоод дуудсан бахан байна. 사도행전 13장 Үйлс 보겠습니다. 13 дугаар бүлгээс хамтдаа харъя. (22절) 보겠습니다. 13-ийн 22 дугаар ишлэлийг нь харъя. 22, 23까지 한번 읽어봅시다. 22 23-ыг хамтдаа уншия. Тэгээд бурхан түүнийг зайлуулан тэдэнд Давидыг хаан болгож өгсөн. Түүний тухай тэрээр гэрчилж бүх хүслийн минь биелүүлэх зүрх сэтгэлийн минь дагуух хүн Ийсийн хүү Давидыг би олсон гэсэн байдаг. Бурхан амсныхаа дагууч чухам хүү энэ хүний удмаас аврагч Есүсийг Израильд авчирсан юм. 여기 이제 다윗을 왕으로 세웠다 이렇게 말씀했죠. Давидыг хаан болгож өгсөн гэсэн байна. 그리고 증거에서 가라사대 이렇게 말씀했어요. За тэгээд түүний талаар гэрчилж хэлсэн байна.
하나님께서 직접 다윗이 이런 사람이야라고 말씀하시는 거죠. Бурхан өөрөө боддоор Давид бол ийм нэгэн юм а гэж гэрчилсэн байна. 뭐라고 평가했냐면 내 마음에 합한 사람이다. 내 뜻을 다 이루게 하겠다 이렇게 말씀한 거예요. Юу гэж гэрчил дүгнсэн бэ гэвэл бүх хүслийн минь биелүүлэх зүрх сэтгэлийн минь дагуух хүн гэсэн байна. 벌써 10대 때 이 다윗이 벌써 20살도 안 돼 가지고 За Давидыг 10 хэдтэй байхад 골리앗과 싸우잖아. 골리앗. 20 хүрээгүй ахад Голиаттай 그 тулаад. 너무나 유명한 사건이라고 다 알고 있잖아요. Тэр үнэхээр агуу алдартай үйл явдал учраас бүгдээрээ мэдэж байгаа хаа. 다윗이 골리앗한테 그렇게 얘기하잖아요. За Давид Голиатын өмнө очихдоо тэгж хэлдэг. 나는 네가 모욕하는 여호와의 이름으로 너한테 간다고. Чиний доромжилж буй Йохова бурхны нэрээр өмнө чин зогсноо гэж. 전쟁은 여호와께 속한 거다. Дайн болоо Йохова бурхны талд хариалагддаг зүйл. 하나님을 모욕하는 너를 내가 오늘 새들의 밥으로 만들겠다 이렇게 Бурхныг 말하잖아요. доромжилж байгаа чамайг өнөөдөр би шувууны хоол болгоно гэсэн. 그죠? Тийм биз? 그 하나님 속에 있는 뜨거움이 다윗 속에도 있었던 거예요. 그죠? Бурхны дотор байсан халуун нь Давидын дотор ч гэсэн байгаа ахна. 벌써 열 몇 살 때. 10 хэдхэн настай хүү 그래? Давидын дотор тийм. 지금 열 몇 살 때 그 핸드폰 잡고 유튜브하고 페이스북에서 뜨거움을 막 바라고 있지 그거. Гэтэл өнөөгийн 10 хэдтэй хүүхдүүд бол ердөөсөө Facebook, YouTube-ийн л галыг асаагаа сууж байгаа шүү 그죠? дээ. Тийм биз? 굉장히 뜨거워 그거 볼 때 그제? За тэрийг харахтаа үнэхээр шатаж дүрэлцдэг тийш. 다윗은 하나님을 향한 마음으로 뜨거운 상태였어요, 이 사람이. Гэтэл Давид бол тэр насан дээр бурхан руу хандаад шатаж байсан нэгэн баг. 더 뜨거워지게 하나님이 이 사람을 불러가지고 Илүү халуун болохын тулд бурхан тэр нэгнийг дуудаж 기름 부어버리죠, 기름. тосолсон байх нь байна. 뜨거운 게다 기름 부으면 어떻게 돼요? За тэгвэл шатаж байгаа гал дээр тос асах юм бол юу болох вэ? 불이 더 뜨거워지겠지, Тэр 그지? гал илүү авуулзан нь 그죠? үстэй. Тийм биз? 그래서 다윗을 불러서 그 뜨거움을 보고 다윗을 불러서 하나님이 다윗을 통해서 그리스도를 오게 하신 거죠, 그죠? Давидын халуун зүрх сэтгэлийг бурхан харсан учраас дуудсан. Тэгээ Давидаар дамжуулаад Христийг энэ газар ирүүлсэн 그러니까 байна. 내 뜻을 다 이루겠다 이렇게 말씀하신 За 거잖아요. тэгээ хүслээ бүгдийг нь биелүүлнэ гэсэн байна. 그러니까 구약 시대 때도 이렇게 찾았고 Хуучин гэрээний үед ч гэсэн хайж байсан. 신약 시대 때도 이렇게 지금 찾고 있는 거죠. 그 그죠? шинэ гэрээний үед ч гэсэн одоо хайж байгаа. 2000년간 찾았고 일을 하셨고 지금도 찾고 있는 거죠. 2000 жилийн өмнөөс явхад хайгаад олоод ажиллаад ирсэн. Одоо ч гэсэн хайгаад ажиллаж байна. 그래서 이 뜨거운 마음을 가진 사람을 하나님이 원하시고 이 사람을 통해서 내가 원하는 거 내 뜻을 이루겠다 이렇게 말씀하실 거 아니에요. Одоо ч гэсэн бурхан энэ халуун хүнийг хайж одоо зүрх сэтгэлийн хүслийг тэр хүнээр дамжуулаад биелүүлэхийг хүсэж байна гэж хайж байгаа. 그 사람이 내가 되고 싶다 이런 마음이 들어야 되는 거예요. Тэгвэл одоо бид бүхэн тэр хүн нь би байх юмсан гэж хүсэх хэрэгтэй. 그러죠? Тийм биз дээ. 이 12사도도 뜨거운 마음이 있었던 사람들이고 12 дагалдагч нь ч гэсэн халуун зүрх сэтгэлтэй байсан. 이방인의 사도로 부름을 받은 바울 사도는 정말 뜨거운 사람이었죠, 이 사람이. Харин үндэсний илч болгон дуудагдсан Паул ч гэсэн үнэхээр шатаж байсан нэгэн бахан. 그죠? Тийм биз? 이 구원받기 전부터 벌써 Аврагдахын өмнө аль хэдийн 하나님을 향한 뜨거운 마음이 있었죠. бурхан руу хандсан хичээл зүтгэл халуун сэтгэл түүнд байсан. 근데 잘못된 뜨거움이 처음에는 예수님을 핍박하게 됐잖아요, 그죠? Гэтэл тэр халуун нь буруудсан халуун байсан учраас эхэндээ Есүсийг хавчдаг. 그죠? Тийм биз? 잘못된 뜨거움은 그런 오류를 낳기도 하죠. За халуун зүрх сэтгэл хэрнээ буруутах юм бол буруу үйлдэл гаргадаг. 근데 하나님을 향한 올바른 뜨거움이 Бурхан руу хандсан зөв халуун 이제 сэтгэл 예수님을 만나서 Есүстэй уулзраад 이제 이방인에게 복음을 전하는 불을 전하게 된 겁니다. 그죠? харин үндэст нь сайн мэдээд харааж байгаа гал болж дүрэлцсэн бахан байна. 예수님이 땅에 불을 던졌는데 Есүс энэ газар дээр гал хаяхаар ирсэн. 바울 사도가 그걸 받아서 Хаягдсан галыг нь Илч Паул аваад 터키에다 다 뿌리고 Туркийн газар нутаг дээр асаасан. 그리스에다 뿌리고 Грекийн газар нутаг дээр хайсан. 로마를 불지르고 Ромыг шатаасан. 서바나까지 갔나 모르겠어요. 스페인까지. Испани хүртэл явсан уу? 그러니까 짧은 시간 내에 로마 그 지중해 주변에 있는 로마 전 지역에 복음의 불길이 번져나간 거죠. Богинохон хугацаа дундад Ром гэдэг улсаар голчлоод сайн мэдээний гал маань бүр бэлхмаар ассан бахан. 그렇죠. Тийм багаз. 갈라디아서 1장 보면 Галат 1-р бүлгээс харах юм бол 빌립보서 3장이군요. 내가 열심으로 그리스도까지 핍박하는 그런 열심이 있었다 이렇게 За 말하잖아요. Филиппийн номон дээр гэсэн миний хичээл зүтгэл Христийг эсэргүүцэх хүртэл явсан юм а гэсэн. 우리가 구약 성경에서 또 엘리야가 한 그 우상을 섬기는 선지자와 대결하는 것을 잘 알고 있죠, 그죠? За бид бүхэн хуучин гэрээг уншаад үзэх юм бол Илия химийн шүтэгчдийн эсрэг тэмцэж байгаа тэмцлийг сайн мэдэн тийм. 엘리야는 성경은 기록 안 했죠, 그죠? Илия бол Библийн бичээсийг бол бичээгүй. 근데 이스라엘 사람들을 우상을 향했던 이스라엘 사람들의 마음을 하나님께 돌리는 일을 했죠. Гэхдээ тэр нэгэн маань Бурханроос хөндөрсөн Израилийн ард түмний зүрх сэтгэлийг эргүүлээд Бурхан руу эргүүлэх ажлыг хийсэн байна. 나중에 이제 그 왕비였던 이세벨이
두려워서 도망갔는데 За тэгээд тэгж ажиллаж байгаа дараа нь хатан хаан Изебелээс айгаад 잠깐 зогсдог. 마음이 약해졌는데 Төрхөн хугацаанд сэтгэл нь үнэхээр 그때 이제 хүчгүүдээс 하나님 үлддэг. 와서 만나주는 거예요, 그죠? За тэр үед бурхан ирж учирж уулзаж 그러니까 өгдөг. 엘리야가 이렇게 얘기하죠. За тэгээд Элия ингэж хэлдэг. 내가 열심히 특심이었습니다 이렇게 말하잖아요. За миний хичээл зүтгэл үнэхээр гойд байсан гэж. 그렇죠? Тийм биз? 그러니까 850명대는 그 우상을 섬기는 그 선지자들과 대결해서 이긴 거예요, 그러니까. 850 одоо хиймэн шүтэн шүтдэг иш үзүүлэгч нартай тэмцээд ялсан 제사 байна. 지낼 때 하나님이 불로 응답해 주잖아요. Өргөх үед нь бурхан талыг галаар хүлээн авдаг. 그렇죠? Тийм биз? 엘리야 속에 그런 뜨거운 마음이 들어 있었던 거예요. Элиягийн зүрх сэтгэл зэторчсон тэр халуун гал асаж исэн байна. 그런 사람을 하나님이 지금도 찾고 있고 그때도 찾았고 여전히 그런 사람들을 통해서 일하고 싶은 거죠. Бурхан тийм хүнийг хайж байсан, олсон, ажилласан, одоо ч гэсэн хайгаад хамт ажиллахыг хүсэж байгаа юм. 베드로 전설을 보겠습니다. 1-р Петр номноос хамтдаа 자, харъя. 베드로는 12 사도의 대표라고 할 수가 있겠죠. За Петр маань 12 дагалдагчдын төлөөлөгч гэж хэлж байна. 자, 베드로의 뜨거움을 잠깐 보겠습니다. Петрийн халуун зүрх сэтгэлийг хамтдаа харъя. 자, 베드로전서 1장 1-р Петр 1-ийн 7절을 먼저 보겠습니다. 7절. 7-р ишлэлийг нь хамтдаа харъя. Ингэснээр итгэлийн шалгуур галаар шалгагдах мөхөх алтнаас ч илүү үнэтэй байж Есүс Христийн илчлэл дээр магтаал алдар хүндэтгэлд хүрэх юм. 너희의 믿음의 시련이 불로 연단에도 없어질 금보다 더 귀하다 이렇게 말했죠. Итгэлийн шалгуур галаар шалгагдсан мөхөх алтнаас ч илүү үнэтэй гэсэн байна. 그죠? Тийм багаз? 이 금보다도 더 귀한 믿음에 대해서 할 때 우리가 이 말씀을 자꾸 묵상하죠, 그죠? Алтнаас ч илүү үнцэнтэй итгэлийн талаар бид бүхэн бодохдоо бясалгахдаа энэ үгнээс хардаг. 근데 믿음의 시련이라겠죠. За итгэлийн шалгуур сорилт гэж байна шүү дээ, тийм ээ. 신앙생활 하면서 겪게 되는 시련이 있을지라도 Итгэлээр амьдрах явцад тулгардаг сорилт шалгуур байгаа 이 хэдий ч 믿음의 뜨거운 것을 꺼뜨리지 못한다는 얘기예요. тэр шалгуур сорилт нь миний итгэлийн халууныг унтрааж дийлэхгүй гэсэн. 베드로후서 1장을 보겠습니다. 2-р Петр 1-р бүлгээс хамтдаа харъя. 1장 16절을 보겠습니다. 1-ийн 16절. 16 дугаар ишлэл. 16, 17절을 같이 읽어보겠습니다. 16, 17 хамтдаа уншаа. Бид эзэн Есүс Христийнхээ хүч чадал ба түүний ирэлтийн тухай та нарт мэдүүлэхдээ ухаалгаар зориулагдсан домгуудыг дагаагүй. Харин бид түүний сүр жавхлан нүдээр гэрчлэгчд байсан. Учир нь түүний эцэг бурхнаас хүндлэл ба алдрыг хүлээн авах үед сүр жавхланд алдраас энэ бол миний хайртай хүү тавнд таалал минь оршдог гэсэн дуу гарсан юм. 18절까지 읽었어요? 17절. 17절까지 읽었어요? 자, 17절까지 읽으셨죠? 17구 хүртэл уншлаа штэ тий. 여기서 이제 예수님이 강림하시는 것을 봤다라고 기록돼 있잖아요. Есүсийн ирэхийг харсан гэсэн байна. 예수님 오셨다가 가시고 한 약 2000년 후에 이제 오시는데 Есүс маань ирчгээд яваад 2000 жилийн дараа ирж байгаа. 근데 특별히 세 사람에게 미리 보여줬죠. Онцгойлоод энэ үйл явдлаа 3 хүнд төрүүлэн үзүүлсэн. 그죠? Тийм биз? 베드로와 Петр, 야고보와 요한한테 미리 Яаков, 보여줬어요. Йохан 3 төрүүлэн 그러니까 үзүүлсэн. 베드로가 그 변화산에 가서 본 그 내용을 여기다 기록해 놓은 거예요. Петр өөрчлөлтийн уулан дээр гараад харсан агуулга энд бичсэн байх нь байна. 이제 베드로가 거의 이제 죽기 직전에 기록했으니까 이 본 이후로 한 30년 이상 지난 거예요. За Петр энэ номыг өгөхийнхөө өмнө бичсэн учраас үйл явдлыг харснаас 30 жилийн дараах бичсэн байх. 30년 동안 베드로는 복음 전하는데 전심전력했던 거죠. 30 жилийн хугацаанд Петр сайн мэдээ тарахдаа өөрт байсан бүхнээ зориулсан байх. 그죠? Тийм биз? 그때까지 이 주님께서 주신 그 뜨거움이 꺼지지 않은 거예요, 그죠? Тэр үе хүртэл тэр олон жил эзний өгсөн халуун зүрх сэтгэл унтраагүй байх нь. 그 전승에 의하면 전해지는 말에 За тэгээд тараагдж байгаа үгнээс сонсох юм бол 이 뜨거움을 가지고 있었던 베드로의 그 마지막이 어떠했는가를 알잖아요, 그죠? энэ халуун зүрх сэтгэлийг тээсэн байсан Петрийн төгсгөл нь ямар байсан бэ гэдгийг мэдэж болохоор 네. 거꾸로 된 십자가에 못 박아 죽었다고 하잖아요. 그죠? Петр загалмай дээр урууга харж цовдлогдсон гэж байгаа тийм ээ. 죽음조차도 이 뜨거움을 꺼뜨릴 수 없었죠. Үхэл хүртэл түүний халуун зүрх сэтгэлийг унтрааж чадаагүй. 그렇죠. Тийм байгаа үстэй. 아무리 큰 연단이 오고 시련이 와도 Хичнээн том сорилт шалгуур ирлээ. 꺼뜨릴 수 없는 믿음이 그 속에 들어 있는 거고. Тэр зүйлд нугалагдахааргүй итгэл түүний дотор байна. 그렇죠. Тийм байгаа 이게 үстэй. 예수님으로부터 온 거잖아요, 이게. Тэр итгэл гал нь Есүсээр дамжуулаад өгөгдсөн зүйл. 다른 말로 하면 예수님에 대한 사랑이라고 할 수 있겠죠. Өөр үгээр хэлэх юм бол Есүс рүү хандсан түүний хайр гэж хэлж болно.
자, 아가서 8장 보겠습니다. 구약 성경입니다. Гашуудал ном биш ээ. Агаас. 아가. Соломоны дуу Соломоны 8 дугаар бүлгээс хамтдаа харъя. 이사야 앞에 있습니다. 이사야 앞에. Исаягийн өмнө байгаа. 자, 7절을 같이 읽어보겠습니다. 8-ын 7 дугаар ишлэлийг нь хамтдаа уншийе. Их усч хайрыг унтрааж истийлнэ. Үер усан ч түүнийг живүүлж үл чадна. Хамаг хөрөнгөө өгөөд хайрыг авъя гэвч харин оронд нь басамжлуулах нь гарцаагүй. 이 사람은 많은 물이 꺾이지 못한다 이렇게 했죠. Их усч хайрыг унтрааж дийлэхгүй. 홍수라도 이걸 꺾이지 못한다 이렇게 말한 거죠. Үер усан ч түүнийг живүүлж үл чадна гэсэн байна. 그렇죠. Тийм багаач. 우리도 이제 이런 동일한 사랑을 받은 거예요. Тэгвэл энэ хайрыг ч гэсэн бид нэр өнөөдөр ижилхэн авчихсан 누구로부터? байгаа. Хинээс авсан 그러니까 бай? 하나님의 뜨거운 사랑을 받은 거고 예수 그리스도를 통해 나타난 뜨거운 그 사랑을 받은 사람인 거예요. Бурхны халуун хайрыг бурхнаар Есүс Христээр дамжуулаад илчлэгдсэн хайрыг нь авсан хүмүүс. 몽골의 영하 43도 되는 추위가 꺾일 수 없는 거예요. Монголын хасах 43 хэмээн хүйтэн биднийг унтрааж дийлэхгүй штэ. 그렇죠. Тийм биз дээ. 그 어떤 것도 꺾일 수 없는 그 뜨거운 사랑의 불길을 받은 사람인 거죠. Ямар ч зүйл унтрааж дийлэхэргүй халуун галыг авсан хүмүүс. 그러니까 받았으니까 불탈 수 있는 거죠. Авсан учраас одоо дүрлзэж чадна гэсэн үг. 그렇잖아요, 그죠? Тийм байгаа штэ. 우리가 말씀을 통해서 이 사랑을 받았어요. 그죠? Үгээр дамжуулаад энэ хайрыг нь галыг нь авсан. 정말 진리를 본 거예요, 우리가. Үннийг олж авсан. 그렇죠. Тийм 그러니까 биз? 진리를 위해서 모든 걸 다 태울 수가 있는 거죠. Одоо үннийхээ төлөө бүхий л зүйлээ шатааж чадхаар. 천국이 진짜 있다고 믿는 거잖아요. Диважин үнэхээр байгаа гэдэгт итгэж байгаа юм. 안 봤어도 있는 게 맞잖아. Бид нэр үзээгүй ч гэсэн диважин боддоор байгаа. 그렇죠. Тийм биз? 그러니까 그걸 위해서 모든 걸 다 태울 수가 있는 거죠. Тэгвэл түүнийхээ төлөө өөрийгөө өөртөө байгаа бүхнээ шатааж чадхаар. 자, 요한복음 8장 보겠습니다. Иохан 8 дугаар бүлгээс хамтдаа харъя. 요한복음 8장 Иохан 8 36절 보겠습니다. 36 дугаар ишлэл. 자, 같이 읽어보겠습니다. Хамтдаа уншия. Иймээс хүү та нарыг чөлөөлбөл та нар үнэхээр эрх чөлөөтэй болно. 32절도 같이 읽겠습니다. 32-ыг нь бас хамтдаа уншия. Тэгээд та нар үннийг олж үнэн та нарыг чөлөөлнө гэв. 네, 진리가 자유케 한다 했고 여기 36절에서는 아들이 너희를 자유케 한다 이렇게 말했잖아요. Үнэн та нарыг чөлөөлнө гингүүтээ 36 дээр хүүн танарт эрх чөлөөг өгнө. 말씀이 육신이 되신 분. За тэгвэл үг нь махбод болоод ирсэн нэг. 자, 요한복음 17장 17절에서는 아버지의 말씀이 진리입니다 이렇게 말했습니다. Иохан 17-гийн 17 дээр эцгийн үг үнэн гэж гарч 이 байгаа. 진리를 우리가 알게 될 때 자유함을 얻는다 이렇게 말한 거죠. Энэ үннийг бид бүхэн олж мэдэж авах үед эрх чөлөөтэй болдгоо гэсэн. 자, 베드로만 좌시오시는 주님을 본 게 아닌 거예요. Петр л ганцаараа дахин ирэх эзнийг харсан бол биш. 베드로 이 눈으로 직접 본 거잖아요. Петр бол махбодынхаа нүдээр боддоор харсан 그렇죠. юм тийм биз? 우리도 믿음의 눈으로 진짜 본 거잖아요. 그죠? Тэгвэл бид бүхэн Есүсийн дахин ирэлтийг итгэлийнхээ нүдээр боддоор харсан. 진리를 본 хүмүүс. 거죠. Үннийг мэдсэн хүмүүс 그렇죠. үстэй. Тийм биз? 그러니까 정말로 세상으로부터 우리가 자유로울 수 있는 거고 Тийм учраас энэ ертөнцөөс бид бүхэн чөлөөлөгдөж эрх чөлөөтэй болсон. 세상에 뭘 쌓는 일에 막 태우는 게 아니고 ертөнцөд оцоож аваалтан хураах тэр ажилд өөрийгөө шатаах биш. 주님의 말씀처럼 천국의 보물 창고에다 쌓는 거예요. 그거. Эзний үгийн дагуу диваажин дах амбартаа агуулгатаа хуримтлуулдаг хүмүүс. 세상 사람들은 ертөнцийн хүмүүс бол 자기의 지식이나 өөрийн 자기의 мэдлэг, 재물이나 өөрийн эд 자기의 баялаг, 시간, өөрийн цаг, 자기의 재능 өөрийн авьяас, 이거 전부 다 세상에다가 뭔가 쌓으려고 다 태워나가고 있는 거죠. чадвараа энэ дэлхий дээр л одоо ямар нэгэн зүйлээр дүүргэж аваалыгээ шатаагаад үрээ явж байгаа 자꾸 뭘 хүмүүс. 만들어 놓죠. 그죠? Ямар нэгэн зүйлийг аваалаад бий болгоод хийгээ тавиад байна. 그죠? Тийм биз дээ. 그러니까 주님께 불을 받은 사람들은 За тэгвэл эзнээс галыг авсан 이 땅에 хүмүүс 하나도 안 세워도 энэ газар дэлхий дээр нэгийг ч би хураахгүй байлаач 천국에 쌓는 거예요. 천국에. диваажинд хурааж байгаа. 그렇죠. Тийм биз? 그걸 위해서 나의 재능도 태우고 Түүний төлөө би өөрийнхөө авьяасыг зориулж 하나님이 나에게 허락해 주신 재물도 태우는 거고 Бурхны надад зөвшөөрж өгсөн эд хөрөнгийг зарж 나의 시간도 өөрийн цагийг 나에게 주신 모든 걸 다 거기다가 다 태워 보는 겁니다. надад өгсөн бүхий л зүйлийг үүний төлөө би шатааж зориулж байгаа. 그러니까 구약의 선지자들이 그렇게 했던 거고 Хуучин гэрээний иш үзүүлэгч нар тэгж хийсэн. 이 신약 시대에 나오는 그 사도들이 그렇게 했던 거잖아요. Шинэ гэрээний үед байгаа элч нар маань үүнийг хийсэн ба. 2000년 역사 속에 수많은 그 믿음의 선진들이
그렇게 했던 거잖아요. 2000 жилийн Христийн түүхэн дэх асар олон итгэгч ахан дүүс маань ингэж хийж ирсэн байна. 자, 히브리서 11장. Еврей 11 자, дугаар. 우리가 믿음장으로 너무나 잘 알고 있죠. Бид бүхэн Еврей 11 гэх юм бол итгэлийн бүлэгээ сайн мэдэж байгаа тийм биз? 이 믿음으로 이게 이제 계속 기록되잖아요. За энэ 11 дээр итгэлээр гэж давтагдсан бичигдсэн байдаг. 그러면서 아벨서부터 이제 쭉 기록되면서 Итгэлээр Абель гэж эхлээд бичигдээд 자, 저 뒤쪽으로 가봅시다. арагш нь харъя. 32절 봅시다. 32 дугаар 32절. ишлэл. 32절만 한번 같이 읽어봅시다. 32 дугаар ишлэлийг хамт уншаа. Би өөр юу ярих вэ? Гидеон, Барак, Самсон, Ибта, Давид, Самуэль болон иш үзүүлэгчдийн тухай ярил надад цаг хүрэлцэхгүй. 야, 시간이 부족하다 이렇게 말했죠. Цаг хүрэлцэхгүй гэсэн баг. 근데 무슨 말을 더 해야겠냐? Би юуг нэмж ярих вэ? 야, 주님과 같은 그 뜨거운 열정으로 신앙생활했던 사람들 이렇게 많다 이렇게. Эзэнтэй адил халуун зүрх сэтгэлээр шатаж итгэлээр амьдрсан хүмүүс ийм олон. 시간이 부족하다 시간이. Бүгдийг нь ярих гэвэл цаг дутнаа. 20분 남았습니다. Одоо 20 минут үлдсэн байна. 시간이 부족하네. Цаг дутаад байна шүү. 이렇게 많다는 얘기예요. Ийм 이렇게. олон гэж хэлж 우리 байгаа. 가운데는 Тэгвэл бидний дунд 우리 가운데도 몇 구역에 이게 구역 이름 써놓은 건가 여기 번호가요? энэ дүүргийнх нь тооштой тий. 자 41구역 41 дугаар 저기에 누구는 이렇고 45구에 누구는 이렇고 31구에 누구는 이렇고 이렇게 말할 수 있지 않겠어요? 41 дугаар дүүргийн тэр нь тийм үү 42 дугаар дүүрэг тэр нь тийм 34 дугаар дүүргийн тэр нь ийм гэж нэрлэж ярьж болохоор 여기 шүү дээ. 투우철관이잖아요. 투우철관 그죠? Улаанбаатар төв чуулган шүү дээ тий. 그러니까 우리 몽골교회 전체에서 Монгол нийт Монгол чуулган 실제로 дундаас боддоор 저는 이렇게 생각해요. 저는 пастор маань ингэж боддог. 투우철관이니까 투우철관이 가장 뜨거워야 된다 이렇게 Төв 생각해요. чуулган гэж нэрлэгдэж байгаа учраас хамгийн их асаж грац нь өндөр байх хэвээр чуулган бол Улаанбаатар төв чуулган. 아까 태양 중심이 몇 들어가는지 기억나세요? За түрүүнд нарны төвийн грац хэд гэдгийг хэлсдгийг санаж байна уу? 예? 머리 좋네. 아롱타운 사이라서 사이. 15 сая. 태양 중심이 이제 1,500만 도인데 За энэ маань нарны цөм дулаан. 그 태양의 표면은 한 5,500도밖에 안 돼요. Гэтэл нарны эргэн тойрны гадна дулаан бол 5500 градус л байх нь. 그러니까 바깥으로 나갈수록 이제 차가워지는 거죠. Нарнаас холдох тусам тэр дулааны ил чинь буурж ийна гэсэн. 5,500도도 우리가 상상할 수 없이 뜨겁긴 하죠. 5500 чи бидний төсөөлөлд бол дэндүү халуун зүйл шүү дээ 그죠? тийм биз? 근데 중심이 가장 뜨거운 거예요. Гэтэл нарны цөм нь бүр илүү халуун байх нь байна. 중심이 식으면 Тэгвэл тэр цөм нь хөрчих юм бол 태양 전체가 식는 거예요. нар бүхэлдээ хөрчихнө. 그렇겠죠? Тийм байгаа шүү дээ. 중심에서 그 수소폭탄이 계속 터지고 있거든. За тэр нарны цөм дотоод цөм нь байнга л тесэрж байгаа байх нь. 수소폭탄. 그러니까 핵폭탄으로 와요. 주민본부 수억 개가 막 계속 터지고 있는 거야. Нарны ертөсөл цөмийн бөмбөг асар олноороо тесэрж ийна гэсэн. 아사롤롱이 아사롤롱. 그러니까 이 뜨거움이 이 바깥 태양 전체에 뜨겁게 만들어 주는 거예요 이게. Тэр тесрэлт нь нарны гадна талын хүүрийг тэр чигт нь халааж байгаа байх нь. 그러니까 Тийм учраас 난로도 마찬가지인 거잖아요. зуух ч гэсэн яг 가운데 үндэ 가장 뜨거울 거예요, ижил 그죠? шүү дээ. Зуухны яг голд нь те дэндүү халуун байдаг. 그래서 주변을 따뜻하게 만드는 거잖아요. Тэгээд зуух халснараа эргэн тойрноо дулаацуулдаг. 이제 구역도 많은데 Энд дүүрэг олон байна. 우리 교회는 여기 구역 하나밖에 안 돼. 구역 하나밖에. Манай чуулган бол нэг л дүүргийн хэмжээнд байх 그러니까 нь. 여기서 뜨거운 사람이 굉장히 많이 나와야 되는 거예요, 그죠? Тэгвэл энэ дундаас халуун асаж байгаа хүмүүс асар олноороо гарах ёстой. 그러면 몽골 전체를 불붙일 수 있다라고 할 수가 있는 거예요. Тэгэх юм бол Монголыг нийтд нь дүрлзүүл чадна гэсэн. 일단은 이 안에만 생각해봐도 이 울란바토르 안에만 생각해도 뭐 유동인과지 합해 한 150만이 사는 거잖아요. За эхний ээлжиндээ Улаанбаатар хотол аваад үзэхэд одоо захаар амьдрдаг хүмүүс оруулаад сая 500 мянган хүн хамтай штэ. 그죠? Тийм биз? 사이타운이죠, 사이타운. Сая 500-аа. 밭도 크잖아, 그죠? 아니 여기 이 사이타운조가 사는 이 울란바토르 전체 여기저기다 복음의 불을 붙여야죠, 그죠? Тэгвэл сая 500 амьдарч байгаа энэ Улаанбаатарынхаа энэ тэнд нь энэ галаа дүрлзүүлэх ёстой. 그러면은 Тэгэх юм 뭐 бол 어른들도 뜨거워야 되고 아이들도 뜨거워야 되고 다 뜨거워야 되겠지, 그죠? халиа гэх юм бол томчууд маань халуун байх хэрэгтэй, хүүхдүүд маань ч гэсэн халуун байх хэрэгтэй. 우리 학생들도 뜨거울 수 있는 거죠. Сурагч нар ч гэсэн халж болохоор. 다윗이 10 몇 살 때라 했어, 그죠? Давид 10 хэд дээ гэж хэлээд байгаа шүү дээ. 우리 학생들이 잘 아는 다니엘 있죠, 다니엘? Тэгвэл манай сурагч нарын сурсан сайн мэддэг Даниэл байна. 수락친 알아? Сурагч нараа. 다니엘 잘 알죠? Даниэлийг сайн мэдэн те. 다니엘이 포로로 잡혀간 게 12 몇 살 때예요, 이 사람들. За Даниэл олзонд явахдаа те бас л 10 хэдтэй явсан. 근데 그 누구보다 뜨거운 그런
주님을 향한 열정을 갖고 있었죠. Гэхдээ хин хүнээс илүүгээр эзэн рүү тэмүүлсэн халуун сэтгэл түүнд байсан. 그 생각해봐요. Бодоод үзье. 열 몇 살 때 포로로 잡혀가서 포로로. 10 хэдхэн наснда боолуулаад колонд явчихлаа. 자기는 자기가 믿는 하나님이 최고의 하나님이라고 믿었는데 Өөрийнх нь итгэж байгаа бурхан хамгийн агуу бурхан гэж 끌려간 итгэсэн. 거예요. 끌려갔어. Гэтэл тийм 나라가 бурхантай хэрнээ 나라가 망하게 생긴 거예요. 나라가. улсын суурьсан олзонд 좀 явсан. 있으면 나라 망했지 이제. Тэгээ тун удахгүй улсын суурьсан. 근데 포로로 잡혀간 나라에서 하나님에 대한 신앙을 더 뜨겁게 불태운 사람이잖아요. Тэгтэл олзонд очсон улсдаа хүртэл очиод бурханд хандах итгэлээ бүр илүү дүрлэлзүүлсэн нэг нь шүү дээ. 80 넘을 때까지 그 믿음을 뜨겁게 유지한 사람이에요. 80 гартлаа тэр итгэлээ асаа шатааж чадсан нэг. 그래서 다니엘을 통해서 하나님이 세상 끝까지 역사 다 보여주죠. Даниэлаар дамжуулаад ертөнцийн төгсгөлийг хүртэл бурхан бүгдийг нь харуулж өгсөн 이렇게 байдаг. 사용하고 싶은 사람을 하나님 지금도 찾고 있는 거라니까요. Бурхан ингэж хэрэглэхийг хүссэн хүнээ одоо ч гэсэн бидний дундаас хайсаар байгаа. 그래서 이제 기준을 세워놓고 Тийм учраас хэмжүүр бол 이만큼이면 됐지라고가 아니고 нэг хэмжүүр өөртөө тогтоочвол иймэрхүү хэмжээнд л хийгээл явчууд би болоодоо гэх 내가 биш. 지금 100도라면 Би 100 градус байгаа бол 이건 물은 끓일 수 있는데 뭘 태우진 못하잖아요. 100 градус яг усыг буцалгаж дийлэх гэсэн альвааг шатааж дийлэхгүй. 그렇죠? Тийм биз дээ. 한 800도는 돼야 태우는 거예요. 800 градус хүрж үйж шатааж 내가 дийлэх. 좀 더 뜨거워져야겠다라는 믿음이 그런 마음이 필요하다고 할 수 있는 거예요. Би илүү сайн халъя гэсэн шатъя гэсэн тийм зүрх сэтгэл байх хэрэгтэй. 시작할 때 찬송할 때는 한 120명 있었는데 За эхлэх үед магтан дуудуулах үед 120 хүн байсан. 지금 한 200은 넘을 것 같아요. За одоо сууснаар харах юм бол нэг 200 гарах юм 그죠? шиг байна тийм ээ. 조금 더 빨리 오는 것도 뜨거움을 나타내는 표현이라고 할 수 있을 거야. Арай жоохон эрт ирж байгаа нь би халуун байгаагаа илчилж харуулж байгаа гэж хэлж болох нь байна. 그렇죠? Тийм байгаа сте. 우리 교회는 몇 명 되지도 않는데 임원들만이라도 이때 좀 오십시오 해도 안 오는 경우도 많이 있긴 해요. Багнуур чуулган маань цөөхүүлээ. Тэгээд яг ингээ үйлчлэлийн багийн гишүүд нь энэ цагт ирчээсэй гэж хүсдэг боловч 임원이 딱 11시에 오면 안 되잖아 이거. үйлчлэлийн багийн гишүүн чи яг 11-д уралдаж орж ирж болохгүй шүү дээ. 그렇죠. Тийм биз дээ. 씻고 있는 거라고 해서 씻고 Тэр 있어요. чинь нэг талаараа хөрөөд мөхөө явж байгаа ахна. 세상은 이번 겨울에 우리 저희 박은호로는 영하 43도까지 내려갔는데 За энэ өвөл те Багнуур маань 43 градус хүртлээ одоо хөрсөн. 이 복음으로 따지자면 세상은 그보다 더 추운 거예요, 그죠? Сайн мэдээгээр авч үзэх юм бол ертөнц түүнээс илүүгээр хүйтэн байгаа. 그렇잖아요. Тийм биз? 나가면 바로 식어버리는 거지. Гархал юм ба шууд хөрхөөр байна. 그래서 우리가 뜨거워지기 위해서는 Бид бүхэн халуун байхын тулд 지킬 건 좀 지켜야 돼. 지킬. сахих ёстой зүйлсүүдээ сахиж үйлдэх ёстой. 자, 불을 피웠을 때 이제 이 불이 붙은 나무나 석탄들이 모여 있어야 이게 잘 타고 뜨거워지는 거잖아요. Гал хүртэл дүрэлзэж асяа гэвэл галд шатаж байгаа нүүрс мод маань нэг дор овоорох ёстой өстэй. 그렇죠? Тийм биз? 나눠져 있으면 바로 식어버리죠. Энэ тэнд тараад тавьчаад түлхэх юм бол тэр чинь уугаал алуугаал. 꺼머지고 꺼지고 버려짐을 당하는 거죠. Уугаада харлаад хаягднаа. 그러면 다른 것까지 태울 수 있는 뜨거움을 유지하려면 그 뜨거운 곳에 계속 같이 있어야 되는 거죠. Бусдыг шатаадаг халуун галтай байя гэвэл гал асаж байгаа тэр газарт нь хамтдаа байх хэрэгтэй. 진리의 기둥과 터가 교회라고 성경이 돼 있잖아요. Үнний тулгуур суурь нь чуулган юмаа гэж хэлж 그죠? байгаа. Тийм биз? 가장 먼저 우리가 끝까지 붙들고 지켜야 되는 게 진리의 기둥과 터인 교회 가운데 끝까지 머무는 거예요. Тэгвэл хамгийн түрүүнд бидний сахиж барих ёстой зүйл нь үнний баган тулгуур болсон чуулгандаа залгаатай холбоотой байх. 이게 가장 기본이 되는 거죠. Энэ маань хамгийн үндсэн суурь зүйл маань. 왜요? Яагаад вэ? 그 뜨거우신 주님이 이루신 구원을 내가 이 교회를 통해서 받은 거잖아요. Тэр халуун зүрх сэтгэлийг тээсэн эзний авралыг би чуулганаар дамжуулаад авсан 때로 биз. 실수할 수 있어요. Хаяа алдаж болох 뭐 юм. 넘어진 것처럼 보일 수도 있어요. Хаяа би бүдэрсэн юм шиг харагдаж 다 болох юм. 식어버린 것 같은 석탄처럼 보일 수도 있어요. Аль хэдийнтэй унтраа явж байгаа нүүрс мэт үзэгдэж болох юм. 그래도 그 빨간 그 불이 모이는 곳에 집어넣으면 다시 타는 거예요 이게. Гэтэл тэр унтарж байгаа нүүрсийг халуун цогонд хийх юм бол эргээд асдаг штэ. 그렇죠. Тийм биз? 그러니까 어떻게 해서든지 내가 교회를 붙들어야 되는 거예요. Эсвэл миний зүгээс яаж игээл би энэ чуулганда залгаатай байх гэж тэмүүлэх 그게 ёстой. 내가 활활 탈 수 있는 가장 중요한 방법인 거예요. Тэр тэмүүлэл маань миний дүрэлзэх гал очлуур байх нь. 그래서 모이기를 힘쓰라고 성경에 말씀했어요. Тийм учраас Библиэлд цуглахдаа өөрсдийгөө зоригжуул зоригтой бай гэсэн. 그러니까 모일 때도 Цуглахдаа 교회에서 이제 광고도 하고 그러잖아요. чуулганаас зарлаад л цуглаж байгаа 따라서 шүү дээ. 해 보는 거예요. 따라서. Тэгвэл түүнийг нь дагаад хийгээд үзэх хэрэгтэй. 최소한 주일에는 За дор хаяж эзний 30분 өдөр 이전에 옵시다. 30 минутын өмнө ирдэг болцгоё. 아니면 아무리 늦어도 10분 전에 옵시다. За хичнээн оройлооч 10 минутын өмнө ирэхээр үзье. 이렇게 광고하면 Ингээ зарлах юм бол 해 보는 거죠. түүнийг би хэрэгжүүлээд үзэх хэрэгтэй. 제가 지금 박원호에서
Пастор маань багнуурт 찬양을 가르치는 걸 시작했어 제가. магтан дуу заахыг одоо ингээд эхлээд заагаа явж байгаа. 저도 음악 전공한 사람이 아니라 이제 유튜브로 제가 먼저 배워요. За би ч нөгөө урлагийн хүн биш шүү дээ угаасаа. Тэгэл тэр хүмүүс заахын тулд эхлээд би YouTube-аар сурж байгаа. 저는 공학자거든 공학자. Пасторын хувьд болохоор 엔지니어. 인지니어링 төрлийн. 그래서 예술적으로는 별로 감각이 없어. Тийм учраас нөгөө урлаг тал руугаа надад тийм мэдгэдэггүй нэг их байхгүй. 그러려면 한참 걸렸죠 배우려면. За тэгээд би урлаг суралцъяг бол нэлийн удаан хугацаа зарцуулна 그래서 үстэй. 먼저 지금 호흡법을 Тэгээ 가르치는데 эхлээ ямар ч байсан магтан дуучид дахан дүүстэй болохоор амьсгалын дасгал зааж 이 나이에 байгаа. 제가 하려니까 힘들더라고 나도. Энэ насн дээр ирээд сураад заана гэсэн чи хэцүү юм байна. 근데 그 선생님이 이렇게 얘기하는 거예요. Тэгээ тэр надад зааж байгаа багш ингэж хэлж байгаа. 이제 처음에 힘든데 Эхэндээ бол хэцүү. 하다 보면은 Гэтэ хийгээд 계속 이게 хэрэгжүүлэх 힘들어도 юм бол 하면 그 놀라운 효과를 경험하게 될 거라고. хэцүү байлаач хэрэгжүүлэл явах юм бол гайхалтай үр дүнд хүрнэ гэж. 발성이 되고 노래가 잘 될 거라고. Юу гэсэн үг амьсгал нь сайн зогцоод ирэн дуу авиан сайн гарна сайн дуулдаг болно. 원래 저 스스로는 제가 노래 좀 잘한다 이렇게 생각을 하는데 За би хувьдаа өөрийгөө дүгнэхдээ бол дайжгүй дуулчдаг штэ л гэж өөрийгөө 남들 듣기에는 дүгнэдэг. 뭐 어떻게 들리는지 Тэгээ 모르겠어요. бусдын чихэнд яаж сонсогддгийг бол мэдэхгүй. 희망을 갖고 이제 노래를 부릅니다. Тийм учраас нэг өөртөө нэг найцсан сэтгэлээр дуулдаг. 근데 이제 이 교회 생활도 그런 것 같더라고요. Тэгээ чуулганы амьдрал маань яг үүнтэй ижилхэн. 여기 앞에서 이제 광고하시는 분들이 광고하는데 Урд хүмүүс гараал зарлал хийдэг. 자 교회에서 이런 일이 있습니다. 이렇게 합시다. 저렇게 합시다. 이런 광고를 하잖아요. За чуулган ийм ажил төлөвлөсөн ингээд хийх гэж байшгүй гэлээ зарладаг. 처음에 힘들 수 있죠, 그죠? Эхэндээ түүнд оролцох нь хэцүү байж магадгүй. 근데 한번 해보는 거예요, 그렇게. Гэхдээ нэг удаа оролдоод үзэх хэрэгтэй. 해보면 Хийгээд үзэх юм бол 정말로 이제 효과가 나오는 것을 경험하게 되는 거예요. үнэхээр үр дүн гарч байгаа юм байна штэ гэдгийг тэндээс мэдрэх болдог. 내 마음이 더 뜨거워지고 Миний сэтгэл халуун 또 болдог. 주님을 위해 살고 싶은 마음이 나오는 것을 경험하게 되는 거예요. Эзний төлөө амьдрья гэсэн зүрх сэтгэл улбаалаад бий болж байгааг мэдэрч эхэл. 자, 예수님이 십자가에 달리고 Есүс загалмаа дээр цовдлогдоод. 이제 사흘이 지났습니다. 장사 지내고 За тэгээд оршуулгадад 3 хоног өнгөрсөн. 부활하셨죠? Дахин амилсан. 근데 아무도 안 믿었죠? Хинч түүнд итгээгүй тийм байж. 한 번은 주님이 Нэг удаа эзэн 엠마오로 가는 세 제자가 만났어, 그죠? Иммаут руу уруудаж яваа 제자를 만났어, 그죠? шавнартайгаа 그죠? таардаг. Тийм байж. 한참 얘기하고 갔어요, 그죠? За тэгэл тэр шавнартайгаа хамт явангаа нэлээд удаан ярилцсан. 그래서 얘기가 말씀이 너무 좋으니까 За тэгээд ярилцсан дээр үгэн сайхан байсан. 집에 들어가서 같이 더 좀 머물자고 이렇게 얘기했죠, 그죠? Шавнар нь Есүс тандаа те гэрт минь очиод илүү удаан ярилцъя 그걸 гэж. 봅시다. 누가복음 Лук номноос хайж 24 олж харъя. 봅시다, Лук 24 дугаар бүлэг. (24장) 24-ийн 32절만 읽어보겠습니다. 32 дугаар ишлэлийг хамтдаа уншийе. Тэд нэг нэгэндээ замд тэр бидэнтэй ярилцаж бичвэрийг бидэнд тайлбарлаж байхад нь зүрх маань дотроо шатаж байсан босуу гэд. 여기 보면 Эндээс харах юм бол 이제 제자들이 이제 다시 돌아와가지고 다른 제자들과 얘기하면서 이제 한 내용이에요. 이게. за шавнар нь эргэж ирээд өөр шавнартай таарад хоорондоо ярилцаж байгаа агуул. 우리에게 성경을 풀어줄 때 Бичвэрийг бидэнд тайлбарлаж байхад 우리 속에 마음이 뜨겁지 아니하더냐 이렇게 말했잖아요. зүрх маань дотроо шатаж байсан босуу гэсэн. 그죠? Тийм багаач. 이 사람들은 이제 예수님에 대해서 이미 알고는 있었잖아요, 그죠? Эдгээр хүмүүс бол Есүсийн талаар аль хэдийн мэдэж байсан хүмүүс. 근데 뜨거워져야 되는데 안 뜨거워지고 있었어요. Халах ёстой байтал тэр нь асаж өгөхгүй халахгүй байсан. 예수님이 그래서 만나 주신 거예요. Тийм учраас Есүс очиж уулзаж өгсөн. 성경을 풀어서 예수님에 대해서 다시 자세히 말씀해 주셨죠. Тэгээ бичвэрийг тайлбарлаа Есүсийн талаар илүү дэлгэрэнгүй 그래서 хэлсэн. 마음이 다시 뜨거워져서 이 사람들이 가던 길을 버리고 다시 예루살렘으로 돌아간 거예요. Тэгээ зүрх сэтгэлийн халж ассан учраас Имау руу явж исэн замаа эргүүлээд Иерусалим руу ирсэн байна. 그렇게 된 거예요, 사건이. Үйл явдал тэгж гарч 그래서 байгаа. 이들이 이제 예수님이 40일 동안 보일 때 다시 예수님을 만나게 되죠. Тэгээ Есүс 40 өдрийн тур шавнартаа үзэгдэх үед энэ шавнар нь хүртэл Есүстэй уулздаг. 그리고 오순절에서 성령 받고 복음의 불길이 전 세계로 퍼지게 된 거잖아요. Тэгээ Пентекостийн өдөр ариун сүнс ирснээр дэлхий даяар сайн мэдээ маань тараагдаж эхэлж 그러면 байгаа. 우리가 주님으로부터 성경을 이렇게 풀어서 설명을 듣는 곳이 어디냐? За бид бүхэн тэгвэл эзнэр дамжуулаад Библийг тайлбартай сонсож байгаа газар нь хаана вэ? 그 교회잖아요, 교회. Энэ маань чуулган штэ. 그죠? Тийм биз? 두세 사람이 2 3 хүн 그다음 뭐예요? юу гэж гардаг вэ? 내 이름으로 모인 곳에 Нэрээр минь цугласан 나도 газар 거기 함께 би 있느라 ч бас 그랬잖아요. тэнд хамт байна гэж байгаа. 두세 사람이 하나님 예수님의 이름이 예수님의 이름으로. За 2 3 хүн Есүсийн нэрээр цугласан газар. 뭐 축구하려고 모인 게 아니고, 예? 놀려고 축구하려고 모인 게 아니고, Тоглохоор хөл бөмбөг тоглохоор 농구하려고 цугласан 모인 거 биш. 아니고, Цагс тоглохоор цугласан биш.
교제하려고 뭐 이거 нөхөрлөхөөр цуглаж байгаа 그죠? хүн тийм 그러니까 биз? 봐봐요. За тэгээ хараарай. 우리가 이게 전체 모이는 시간도 있고 Бид бүхний нийтээрээ цугладаг цаг 이제 байна. 구역 모임으로 모이는 시간도 있잖아요. Тэгээд дүүргийн нөхөрлөл хийдэг цаг байна. 그렇죠. Тийм биз? 그런 곳에 다 주님이 함께 하신다는 얘기잖아요. Тэдгээр нөхөрлөл газруудад маань эзэн хамтдаа байдгаа гэсэн. 다른 말로 하면 성령이 역사하신다 이런 거죠. Өөр үгээр хэлэх юм бол ариун сүнс ажилдгаа гэсэн. 그래서 성령의 뜻대로 말씀이 전해지는 거죠. Ариун сүнсний хүслийн дагуу үг маань тараагдаж байгаа. 거기서 Тэнд 듣는 사람들의 마음이 뜨거워지는 거예요. сонсож байгаа хүмүүсийн зүрх сэтгэл халуун болох нь. 마음을 합할 때. зүрх сэтгэлээ нэг болгох үед. 그렇죠. Тийм биз? 우리가 그런 말씀을 들려고 이렇게 모인 거잖아요. 그죠? Энэ үгийг сонсох гэж бид бүхэн цуглаж байгаа ахнэ. 그냥 이렇게 하면 축복받네, 저렇게 하면 세상적으로 잘 되네 이런 말 들으려고 모이는 게 아니죠. За 그죠? ингэж хийвэл ертөнцийн бизнес нь амжилтанд хүрнэ, өрөөгдөн гэдэг ийм сургаал сонсохоор ирсэн бол. 그래서 이 뜨거운 마음으로 이 사람들이 무엇을 했냐면 За тэгвэл халуун болсон зүрх сэтгэлээр эдгээр хүмүүс юу хийсэн бэ гэвэл 예수 그리스도의 죽음과 부활을 전한 거예요. Есүс Христийн үхэл ба дахин амьдлыг нь тунхаглаж тараасан байна. 그렇죠. Тийм багаз. 정말 감사한 것 중에 하나가 Үнэхээр талархмаар зүйлийн нэг нь 뭐 지난주에도 이제 이 방영일기 쪽에서 이제 전도가 이루어졌는데 өнгөрсөн 7 хоногт Баян Үлгийн аймагт манай семинар хийгдсэн. 방영일기 빼고는 모든 도에 우리 교회가 세워졌죠. Одоо Монгол улсын Баян Үлгийн аймгийг хасаал аймаг бүрт манай чуулган байна шүү дээ. 교회 당도 세워졌죠. Чуулганы байртай болцооцсон байна. 그렇죠. Тийм биз? 자, 서두에 말씀드렸잖아요. 복음을 먼저 받은 많은 나라들이 서서히 이제 교회당이 지금 없어지고 있다니까. За үгийн ихэнд хэлжсэн сайн мэдээг төрүүлээд авсан улс үндэстнүүдээс чуулган маань баг багаар алга болж 우리 байна. 진짜 감사할 수 있는 게 뭐냐면 За бид бүхний хувьд үнэхээр талархаж болох зүйл нь юу вэ гэвэл 누군가 태워진 사람들을 통해서 хин нэгэн шатаж байгаа хүнээр 이 дамжуулаад 몽골 전국에 энэ Монголын газар нутгийг даяар 교회가 생기고 чуулган бий болж байна. 교회 당도 생기고 있어. чуулганы байрч баригдаж байна. 그렇죠. Тийм байгаа 진짜 шүү дээ. 감사할 일이죠. Энэ үнэхээр талархмаар зүйл. 그 일에 Тэр ажилд 내가 이렇게 태워줄 수 있다면 얼마나 би 좋겠냐는 거예요. гэдэг хүн оролцоод хамт шатаад явбал хичнээн сайхан байна. 그렇죠. Тийм биз дээ. 주님이 그걸 원하신다고 볼 수 Эзэн 있는 거예요. тэгээсэй гэж хүсдэг байх. 그러면 тэгвэл 누가복음 12장 보고 Лук 마칩시다. 12 дугаар бүлгээс хараад зэгцлээ дуусгана. 12장 49절을 다시 보겠습니다. 12-ийн 49 дугаар ишлэлийг хамтдаа уншийе. Би газар дээр гал хаяхаар ирсэн билээ. Энэ гал хэдийн асан байхыг би ямар их хүснэ вэ? 자, 내가 땅에 이 불을 던지러 왔고 Газар дээр гал хаяхаар би ирсэн. 야, 이게 이미 붙었으면 얼마나 좋겠냐 주님 이렇게 말씀하시는 Аль 거예요. хэдийн асан байхыг ямар их хүснэ вэ гэсэн 자, байна. 먼저 우리 마음속에 이제 복음의 불을 던져 주셔서 Эзэн ингэж хүссэн энэ хүслийнхээ дагуу сайн мэдээний галыг бидний сэтгэлд өгсөн. 내 마음에 이게 붙은 거예요. Тэгээ энэ маань миний сэтгэлд итгэгдэж ассан байна. 이게 활활 타야 옆에다도 붙일 수 있는 거예요. 그죠? Тэгвэл дотор маань байгаа гал одоо дүрлзэж байж хажуудаа 예? 옆에다도 이제 불을 붙일 수가 있어. шилжиж одоо хажуудах хүнээ асаах боломжтой шүү 그렇죠. дээ. Тийм биз? 그러려면 Тэгья 우리 гэвэл 각자가 хүн тус бүр 이제 이 뜨거움의 중심이 되는 교회 가운데 항상 붙어 있고 итгэгч тус бүр энэ гал дүрлзэж байгаа чуулгандаа үргэлж залгаатай 여기서 байж 활활 타는 불이 돼서 энэ дотроосоо илүү их дүрлэлсэн галыг олж авч 여기저기 불을 붙이는 거예요. энэ тэнд очиж асаах хэрэгтэй байх нь байна. 이게 골짜기마다 Энэ Улаанбаатарын одоо уулын ам болгонд 불 붙여야 될 곳이 많잖아요, 그죠? гал асаах ёстой газар олон байна шүү дээ, тий? 그렇죠. тийм 꽁꽁 얼어 있는 동토의 땅이 많잖아요. Үнэхээр хөлдөжгсөн тэр харанхуй газрууд олон 누가 байгаа. 붙일 거예요, 누가? Хин тэнд очиж энэ галыг бадраах. 다른 교회한테 양보하지 말고 Өөр чуулганаас хийх байлгүй дээ гэж найр тавих биш. 중앙교회에서 하면은 더욱더 활발하게 타지 않을까 싶습니다. Улаанбаатар төв чуулганаас маань эхлэх юм бол илүү сайн дүрлзэх болов уу гэж бодож байна. 그래서 Тиймээс 교회에서 하는 일에 적극적으로 더 동참하세요. чуулганаас төлөвлөсөн ажилд илүү хичээл зүтгэлтэй идэвхтэй 그게 내가 оролцоорой. 더 뜨거워지는 방법이에요. Тэгэж оролцох нь би илүү их шатаж болох арга байх нь байна. 전도 집회 한다고 하면은 좀 일찍 와서 전도 못했어도 좀 일찍 와서 자리에도 채워야 돼, 자리에. Библийн семинараа эхэлнэ гэх юм бол сайн мэдээ тараагүй юм чинь гээ хойшлох биш илүү эрт ирээд байраа суураа эзлэх хэрэгтэй. 나의 뜨거움에 성령의 기름을 붓도록 Миний халуун зүрх сэтгэл дээр ариун сүнс тосолгоо хийж 더 활활 чадхаар. 탈 수 있도록. Тэгээ бүр илүү дүрлзэж 그래서 чадхаар. 우리 중앙교회가 Улаанбаатар төв чуулган маань 그냥 이렇게 뭉티겨서가 아니라 이 전체로 이렇게가 아니라 각자가 더욱더 뜨거워지고 전체적으로 더욱더 활활 타서 нийтээрээ шатаад л урсгалаад байгаа шатдаг биш хүн бүр дор бүрнээ шатаж 그래서 우리 중앙교회를 통해서 이 울란바토르 전역이 이 복음의 불길로 활활 타기를 바라고
축원합니다. Улаанбаатар төв чуулганы ахын дүүсээр дамжуулан Улаанбаатар гэдэг энэ газар маань бүгд асаж дүүрэлсэн газар болоосай гэж хүсэж 하나님의 байна. 영광을 위해서 그와 같이 되시기를 Бурхны 바라겠습니다. алдрын төлөө тэгж амьдардаг нэгэн байгаасай гэж хүсье. 자, 기도하고 마치겠습니다. Залбираад өндөрлөө. 우리를 사랑하신 하나님께 감사드립니다. Биднийг хайрладаг Бурхан танд талархлаа. 이 귀한 시간 또 우리가 주 앞에 함께 모였습니다. Энэ эрхэм цагт бид бүхэн эзний өмнө хамтдаа цугласан 주의 билээ. 말씀 함께 나누었습니다. Эзэн таны үгнээс хамтдаа хуваалцсан. 여기 함께한 모든 분들 주의 뜻대로 사용해 주시고 Энд хамтдаа байгаа ахын дүүсийг бүхий л хүмүүсийг эзэн та хүслийнхээ дагуу хэрэгжилж өгөөд 영혼을 구원하는 주님의 그 뜨거운 마음을 가지고 сүнсийг хайрсан тэр халуун зүрх сэтгэлийг тээгээд 주님의 영광을 위해서 эзний алдрын төлөө 더욱더 귀 쓰임 받게 도와주십시오. илүү хэрхмээр хэрэглэгдэж чадхаар 더 туслаарай. 많은 곳에 Илүү олон газар 복음의 불길이 퍼져나가는 곳에 сайн мэдээний дөлөө халдаж байгаа тараагдж байгаа газар бүрт 귀 쓰임 받는 우리 중앙교 형제자매들 될 수 있도록 도와주시옵소서. эрхмээр хэрэглэгдсэн Улаанбаатар төв чуулганы ахын дүүс болж чадхаар тусална. 주님의 성령의 불길의 중심이 되게 도와주십시오. Эзний ариун сүнсний гал бадрах тэр төв цэг нь байж чадхаар 이를 туслаарай. 통해서 오직 주의 영광만이 나타나길 바랍니다. Тэгж шатснараа зөвхөн эзэн таны алдаршаалагдасаа гэж хүсэж 이후의 байна. 시간도 주님의 전능하신 손길을 부탁을 드립니다. Үдээс ашиг үлдсэн цагийг эзэн таны зүүн хүчрхэг мотор даатгаж байна. 주 예수 그리스도의 이름으로 기도드립니다. Эзэн Есүс Христийн нэрээр залбирлаа. 아멘.